Ma Lord falo manuia o te whaatalo whatu sa moe lau whita whaafonga ma lau mafuta mai le nei tu lao le aso. Ia o leo ua mātou le tūlanga o le afiafi. Ua ngoto atu le lai le nei tūlalolangi. Ia ai e tatonunga o loo vaia pea ia le matau le lai nisi tūlangi. Pewe ono tō mafuta ma tatou i lea aso ma le aso. O leo o vatu le tatou teimi ua 24 minute e te aile tula e 5 o lono winga ilo toe mamau ia o nga ngai mai lole o le tatou malo o le nei tuaso ia o le fionga i le Minster ia Honorable Ale Vena Ale ia e pei o na talano ai ia si ia vangana o iei nisi tūlanga whaale tonu o le ale mwhai ai ono tatou wheloa i le nei aso le tūlai ono ia mātou i California nei ia o le tūlai tolu i Samoa ia leo atofa e mafuta mai ai ia mātou whasoa i le tele fo i oni mata upu e fia tanoina a leo tatou i le tau fiafi ia le tatonunga e maurunga lava le tau singa ma le anga le lei whaipea ma le anga le lei whasoa o tatou matai langi ia ele ngata ia te oe wau ma tatou uma a wa ana leo le nā e leo whape nei la le tatou whelo inga fo i ma le tatou mafutanga ina ua maua avanoa le lei ia tatou te whasoa ai ma o tatou whelo ai ia so ta itasi o le Yaso, ia ai e tatununga ia alomaia e tatou ave pea le whamua ma le whasangi lo tatou matai ia e pei ona o tatou masani ai. E le alofa o Yesu ua maliu talu i tanei e mawai au le manui ia ele mataua lea ele mafola fola lea ele mafola fola lea lea lo fatele o Yesu ele mataua lea awe le pua puanga awe le sasama lema e o laia ule pangota a ele mataua lea e le mafola fola lea ele mafola fola lea ile patele o Yesu ele mataua lea le file muaya te au le fa moe moe ua fia fia i ua mawai mai loa li
I ele mata ua lea ele mafola fola lea ele mafola fola lea e alo fatele o Yesu ele mata ua lea. Whaftaitele le atua lo mātou tama ua maru mai le nei a fiafi. Ua ngoto atu le la sana au maia le malama. Sa ia suruia fo'i ia le mawhanawhana i le lau ele mo mātou tino. Au mātou o iai le tau marulu i le neitu o le lalolangi. Ia leo ua whasolo mai le tau marulu ia i mātou. Au ngoto atu le la sana au maia le mawhanawhana. Se teimi fo'i e ta o toifo e momoe ma marulu le neipo. Au tu maule a lofa tuli loa o lau fio le nganga whaftai lea. Mātou te whawhetai ma le nganga fia. O no lo tau singa le mawai i lo mātou ola. Whaftai le tongi ola pa iana e saunia e le aise isi me sili atu. Le aise isi upu e sili atu na ilo le nganga whaftai. Pe a manatu i lo alofa fua mai. Ia o le tatalo ta mai a fio maia. Maia lo nganga pa ia. Fai mo mātou whesoaswa ni sili i ngā luenga. O tiute ma whaiva. O lava singa o te ngai ma le tangata. Mātou te malolosi ona oe. Mātou te tau tatala. Mai loa renga ngana ona o lau fio. Mātou te wha moe ma whatau nuina ona o lau fio. Mea umare soifua ma le ola. O mātou ma whaia ma whatau nu ona o lau fio. Loe nganga o lo mātou whesoaswa ni sili. Mawhutaina le tautua a whaia nei. Whamangalo le tangata ma le aunanga. Whamangalo i mātou umalawa. Ui mangalo i mātou i le tōtu pa io. Ke risoro mātou ni iman whaora na whamalingina. I ola mātou tangata ngasala. Yesu lo mātou i ole malawai. Amen. Ele lofa o Yesu. Nama liutalu itane. Ia, si fifa ia e lava le nganga ma le mafupau ina ua tātou la sia fo'i le aso lo na ono le nei o le tausanga. Lo na ono o le vaiaso, lo na ono o le masina, lo na ono fo'i o le tausanga. Io e. A o tātou iai i le savali o le aso vaiaso lo na lua le nei o le tausanga fou ma le nei masina. Ya mai se fo le tatu yai i le faitau mai o aso o le tatu la sia o le lua o ono a manatu la pe atoe to manatu le tangata lava ia i lana savalinga umi mai le natau sama ia leo tatu le amatanga leo o tatu le a fuafuaina o le nei fo i masina o le ua i masina o le nei tau sama ia a o fotua i me fo i aso ma teimi mai tu la. Ia o lea foi folonga ua tātou amatalia. So e leo se savalinga a whaingofie. E tātou lava ia ma tātou whainga malanga o lau savalinga, ma lau whainga malanga, o lau whainga malanga, ma sau savalinga. Ia tātou te oa ma le mautinoa o lo o tātou savapali. Io e maro tātou atua. E ala i lona persona lea. Lea na fuai ono tātou a mater tatalo. Ia ua o le atua ia o lo
Le lava tātou te whaitau o lono no whali o le langi. O le lalolangi o le me tu ai o na au. Ai ali liu fo le si tu pe a tātou o ino tātou baba ai ia ila tu sa ili o tu spa ia. Ia o le atua o le anganga. Ioi. A whaila o le atua le anganga. Pai maila le ai wha e peru o le anganga. E tutusa ma le mana vaola. Breath of life. E tutusa fo i le anganga. Ma le savili. O lono wingala. A whapela o le anganga o e tutusa ia ma le a foi. Ma le mana vaola. O wingala le ia i tatou. God is with us. Ia, a tatou li liu fo le tala o le liu tino tangata o le atua e ala ia Yesu. O le ala le winga o le upu Emmanuel. Wa ia i tatou le atua. Ia, ele mamao te le atu fo ia le vaitau fo le tau le au kirisiano le vaitau o le ativeni, po le etiveni, ele mamao te le atu ina vaitemi o kirismasi 4 Sundays before the Christmas. Ia o le tapenanga mo le o mai. Ia o le ala te lea mo le mau el fenda tu perona. Le la ua maliu Yesu la le tino. Ai tu mau pea io o lo soifua pea io o mai le temi nei si io wa e whawawau. O tu e fo i la le Yesu le i lona no fuari. A o lona nganga la le o ia i tato. Le lau tatu le vaitau le nganga. Tatu ti tam whai e wha soa meo le soifua ma le ola. Ia mau tatu wa ai tutoa ia mea. Leanga a whaila o lo ia i tato. E le te tau o no tatu watu vali. E le te tau o na whapoleina pe a whai. O le sa whai ia le nganga ia i tato. E le te tau o na tu vale le tio whai mai. O le opposite o le a foi. O le whatuatu. O le fefe vale, o le popole. O le pole foila. O lona tu whawhia ngai. O le soifua whatuatua. O lona winga. E le te taura o na yeise vaenga popole le tangata. Ona o lela whai mai le tala le vaenga whaal i la tau wata mamai. O loo ia tātou le anganga pe awa peo le upu e pelu o le ruak. O le winga e tutusai le mana vaola. O le matangi po le savili. Ia ma le foi. Ma le spirit. Ma le anganga. Anyways, ia o te toe whataru whatu Samoa i lau whita whafonga ma lau whafonga anga i le nei taimi o le aso lua. O le aso lua. The first Tuesday of the week, of the month, and of the year as well. O le aso lua mua de lang o le aso lulu le whato a whitawina ai ia le tausang fau. A toa i na wha uma iai ia le tausang fau. No winga o le aso lua mua le nei. Le ua te amata to i Samoa, o le ua aso lulu Samoa. Pi o lea, pi o lulu, i aso lulu le nei, aso lua le nei. Ia ma le nei tu lalolangi. Lea o lo matou o lo matou tala noa, mawhasoa, ia matautua tuai Samoa. Ia o whapea ona e mafteina ia le tautua lau si fonga o le taia fau, o lau tau o na masani tuila epa whaftai li o sua. Mai a on tatu ave ia le whapolo ma le whasangi o le whaftai ma le whamanu o le inga ma le whanetanga. Ia e au lava. Pe whaale lalolangi, pe whaasale mausau, pe whaale leanganga. Ia le tatu maftanga. O le aunga le siufonga o le taia fau. O le ministry. E manatu foi disi, e whapea a whapea la o le a, ia le tau, e alana tala noa le whaporikiki. Tala noa i le whaale tino. Tala noa i le whaale anganga.
ngai foi tatonunga o le tatu e le mawhai a ono tatu tanoi mea ia. Ai le whapea le o maua tuspaia. Politics is in the Bible. Corruption, it's in the Bible. The Bible talks about corruption. Ioe. E telea i na ne a mata mai ale tuspaia mai ale ke nese le ale le usita i o le tangata. That's corrupt. A mata i le vole meo le amatanga o le kenese tala i le whaatoanga i e tena. Ia peye o ina le meo le original me tau whamsinonga. Ioe, i tu tonu o le whaatoanga. Ma o ina fo i leo rua i corruption, o le corruption o le tangata. Na te le usita ia inga. Ma tuunga. Ioe, ia, whawhai tatu vai o policies ia na tuia i le tua. I le la wawhea ngai ma le rua i tangata peitai. O ina a mata i le meta o le corruption, o le corrupt, o le pi o le tangata whea ngai malona tu. Ioe. Ia la wawhea lanta tu le tala noi mea ia. Politics, e le fau le tuspa ia. So a pai whare e tatu tala noa. A pai whare tatu tala noa i whaaleanga nuu. Tatu tala noa po le ala wale me tatu ti tala noa. E ia le so o tanga o mea uma. Tatu tala noa i le ngangana. E wheso o ta i le ngangana le matai sa mo. I le ngangana tustala o tuspa ia. Te lelo na wheso o ta inga. So i le te tau ono tatu whapea me e sere mea le tala noa le pito le tala noa le pito le ai. O lau foi le eva ai e a fua ai ona fua te tau foi lau pokala. I le tele o mea oro tula mai i le teimi le nei. Ia, o te toe whamanatu atu. I la toi o tusi mai a te au mo le mea e maua tusi le. Ia le anata matoi tala noa nei ma le ota o le tusi tala o le tusi le. Ia o lo o i tonu e le o angai mai whafo nei. O le tusi lava ia o lona wha ia mo tangata o le tātou at nuelenga to Samoa. Ama so se mea ona o le tāu o le tusi lea. O le wheso o ta inga o mawhauwhaunga wha tangata Samoa. Ma mawhauwhaunga o tusi tala o tusi pa ia. Ia aua ni ima mau tātou ni i whapea tātou a me lea i o tangata o la tātou peifo i o lato. Ai ta tau na whiuru rua i lau ngangana, mga ngana a i lato o tau o tusitala o le tuspa ia. Lea sa tau sa iri sia wanoa o tae aola, e mauele maa wanoa ia ma le fionga i le li i whaiaonga, po le sunga le li i whaiaonga, le sunga ia whatilua, dokta, whatilua. Ioe, o lona le li i whaiaonga a o le ialu i maalua. Ua maea o na iailan pailonga whafo mai le poto sala lau i le o me umaia na te whaamatalatala tae au le maua le maavano tae au ia na te whaamatalatala meia tae au ia o lana PhD le teimina whainga ruenga i tutonu o le White House ale malo Amerika. Ai ua toe liliua lau le lupe ma toe anga i fo i Samoa ia se i tau sa iliso na vanoe le korisi whawhaifi au i malu. Mana i fo ila le no tae, isi tatu whanongolong, le a fo i so na fina ngalo. Ua taatia ia le ata te le ua o i le ngalo nga te tele nei Amerika, o le whailonga pito sili na ngatai whailonga meta o le PhD. Ioe, a ua toe manatua se i alua i Samoa. Si tatu whesili e tae au. Po le alava. Le alava le mea ua toe o le alava ua o le tumutumunga. Ioe, o le ngadua tana te tono le whatpaipai. O le malo nei. I le ni awa noa maua ngofie. Ioe, peitai ia ua no fuale li ima turn down ya me uma ia po se mana o se tama o se tina ia po nio na langona o le alava le mea tae au i mawale al tali
ia matala no ai i le wingo le tusi loi mata i le fang lea mo i tatu malaia na sili mai po fer me e mawatu tusi ia le na ua le fo i le fio mai ia tae ia ma pailu atu le mea tonu ia e male tau ia penu fai atu o le mea alofa a le tatu tautua ma le aunanga le si ufonga o le tae o fo ia na ia tu ina mai ele tusi lea ia u lima i lea so sa na se i mabai atu nei i te ua ngalo ia tia mea na mai alo le matou lotu lea so sa le nte nei na tu ula matou teo ia e pitai ia ua na o mal au fai ngā luenga, fai le latou lunch, ia e matou malau whanau i se tasi fo i whale ainga. O le whale ainga lea, ia, o le, na matou whetau ia i male, ia ina i tangata sa mo sa iai. Lau le ta ua le swafa, a o se, he's a bishop, o le kalesia Yesu Keriso, lau pa ia waso e ngatai, ia, e se tasi fu i pa anga e fia whalongo i le tato, tato tautua ma le aunanga, a fio whafongfonga mai, ia e sau mai le fio anga o whangali, ia o siona tu ia le tamaitai fu i sa fia ngai mo meo travel agents, ia so ia o siona tu tina le na, pi o ti tau fa ti te me le fai do atu o suafa nei te ua le fifia le ua ele mafai ona utua i lalo le nga fa fitai ona na luan ya ile sosale na matu feilo ai matu mai tupe io e tutong ye matu fo i me ai ya to tele matu mala fana o ma fanau ma latu fanau nisio i lato ia sama tu mafutele sa ilem faila e nangalo ia cha una nafi ai ua to e fa mana tu mai lu mafufau ia o le ngang fa ftai ile tu ele i sau le tanga na sau fa talo fa mai lu lima au te ia lu fa longo tu lu lima le ma fan fanai me ole tu pe no te ena la itai ia ni i pe mai au le ngang fa ftai ile tu ile soifua foa i tangata io ili yaiso umanatu i se tulang fa pena pitai e mori te lea tu le ngang fa ftai tele tarusia o yaisia o ngā o le tautua ia ilo tu soifua fa fonga ia so te tasi o le aso ia matu tele o la tu fa pena tele na matu fitau i sai foi nai tina na matu filua i foi mai tu tuila manua ia fa pena fo i ona la to ia le matu me ai ia matu fo i sa io ele ngata ile pe ele fale ainga sa mo ine e fai mana masani le mele na io o le fale ainga o si vanga leta o le fale i o i kasone kasen lungo western no o le lungo main te leta ua fo ila le ngore fale olo a o le fale ainga sam so se tengia o te u fale le na fale ainga te le na mai fuai me ai yo fa lua fa to o le to ya lu rai yo o le to na mai ai le sosale na te nei o la tule tuli ai na o to o tonu o tamata muri te matamuli ai tu inga me fapea ona ai le faina na tu ua i lalo me le nga faftai ia ila tu foi io au taru sanga lava tele ai ile fa moe io tala tu io ai io na o tingala lo te fialu tu tonu o le fale ai me te mana oi au ta musu te abu tu tonu o le fale inga le ono le ai sitina o le fale ai ia isi vanga na te la tu ni tamiti fo le te tele masani ono te fifire te fia a le tu langa fa pena se le o businessia business is business
ele e foi nei me fa pe nei o tatu va fe lo I ma me yo e ia olena le langona e fa pe na fo ila ile tusile sa o ana wina lava le tusi tala le tusi e fia le tau o tusi ia e fai mai ale tala siri fai au le ai o le mea lofa i masi ia mo le au nanga si fonga o le taia fo ia e pita fa pena le va ai le li I lana urua tusi ia ele se tangata fo I tai mau le langona le ia e mata muli ata fisili atu e fia le tau lo tusi pila ia nga to inga tangata ia o le tu ua o ana mea to tino ia I la tou e fatawina wa a tu la ia I to inga mele tu ia ia na te fatawina na tusi ia te le na ave fu tangata au leo te mori mau watu samu o tele tusi faitau o le tele o tusi tusinga tangata ia tia Ara se paula le se tusi o fia o te faitau iai. Ona e au ngā moa o lea o afisosoani I le vanga o te fia e sa ili me tau tusinga faale. Io e faal tau sisili o mo meo o tangata fo I le autu I le ngata o le autu stala o le au historians. Io e tuinga tusinga na o te fia tele iai. Ia ma mo tusi fo I a mai ma reference o me refer I o le tangata e ana le quote e ma fai ai ona e falau tele lau sa ili tusinga o te recommendinga lau oe afa pe oe o se poai lava tangata te fifia feito tusi tasile tusi ta ua mo oe fai ngoina o le loi mata I le fangu. Mo oelea, mo o tau ia na tusi mai ia tia u I se me maua tusi o te whamali atu. Whalongolongo tai au. O le a maua se mawa noa ia ma le tusi tala tai au. E whamatala tu ai na ia e leie e ono mea lava ia te ia ma io e nei roro tau mwhai o te whamatala. Ia ai le o le nale atoanga. Mena na usa ili iai I le sunga le whaiaonga e malia le finangalo. Sa ili peso na vanoa, 2 minute e pe tu la foi. Ma te whasoa ai. Ia ile sa utom whaitau se tala se tasi. E te ta iai le matanoanga I le asua tai au. E whatupu manatu ia te oe o le tangata sa le tuntumunga o le malo nei o Amerika. Mau le PhD, le poto salalau. Ia toi alu toi fo ia I malua. Ia le lai whaia onga nei I malua. Sa wha tu fo I ma whaia onga I le kurisi whawhiwhi au fiti. Fo ia tu le ua whaia onga nei le kurisi malua. Ia, ele ngata la na PhD I le poto salalau. Sa ngalua e tonu le White House. Ia I lalo o le taitainga ia ma le vaenga a le malo tutuila manua. I tonu o le whalepaepae I lalo le taitainga a le ofisa o le lii o whale mawaenga Eni Hanken. Ia, ua mau foi lala ngai le ngata PhD le poto salalau, ia le fu mau na PhD ia o le vaenga o le New Testament. Ia po le vaenga o le whenga fo. Na te whalau te leina la tai au. Ina te ua whalau te le atu. Ia whai ma me pi oai. Ale leia le fio mai le sunga le whai aonga. Na te whalau te leina e lo lolo ai lau wharongolongo. Ia ma tango fie I saufo I whafonga anga. Nai lolo tam whai atu. Io e aile ato to ai. Ia, o tai aula. O le Ioe, o te whatalwhatu, o le tamatai o Fuarosa Pali, Pama Winterstein, o tupai tusi upu tele taulia se nara tu yatua, ioe, ia o survale maalona, ia o le na, o lo whatalwhatu, mai whapena foi whatalwhatu, ia ioe, ia
talo fat fo ia Pepine Navy o lotu sua Chase pena fo in fatalo fatu ia Wake Up ia ole leo lo fa malo mai ia fa malo fo ia le tua mana ale lupe falele o tui fo fatalo fatu i lau sunga sua fa malo tawatai ia malelangi matafi faftai i le tautua matavela ia manuia tele ia le pasoa faftai tele orally seve lo mafuta mai Melbourne Australia papena foi fatalo fatu ia fa vai so malai o le toa io o lo pape mai ia ma lo le soifua maua malelangi matafi i lau fitalenga tu le apa faftai mo le tautua matafi o ia pia le no Bert McKenzie Senior ma lo le soifua i lau fionga i lau sunga mausa ma lo faftai dai le famani atu tu san fo ma lo si fuiva ia lo mafuta mai Brisbane Australia pena foi ia evolave valu ona fa totela tatule o fai me mo meu o YouTube channels ia po YouTube YouTube lalita io accounts ia le fulai te le la tu fa pela le te fa fo me YouTube io lo me alo fa na mo neto san fo subscribe ia le tatou tautua mai proclame io share like subscribe ia mai tango eu le longo na eu taf e tatu te mo le ia o ngo nei mea ia a pa wala tap sanga ia fa mo le subscribe pane ia le tautua alau si fonga o le taia fo emasemi ia fatalo fatu fo ia Edward Junior lo minga matafeo Virginia Tanau malo e fatalo fatu fo i sinifoloa ia lena o lo fatalo fa mai fa pena fo Tony Vasili malo se fu manuia ia fatalo fatu fo ia ko Corey Maika Elenico ia lena tasifa tasilima malore so fu manuia i lau fiona tu le epa ma le proclame ma tofie alo fatile atu mo o manuia ne yeso God bless pamania fo ile tua ma ne tau san fo fa after tele Jonah le 8812 ta lo falo sunga tu le epa ma lo lava le on sai nga luenga ile aso ma le aso alo fatu ya o le uso fatua ia mawal Jonah ia malo faftai taro foi faftai tele ia le felo mai amituana isenga le moe malo faftai o mai sauleola ia fa pena foi nafa malo atu katina ile pio le ala io e fa pena foi ia fale a famasanga fa talo fatu katina le pio le ala e Moni Samuel pena foi o fa talo fatu le tautua male ona ia ole pa anga tatu wala leo ia le li o moli mauola ia ole na soifua manuia la sunga tu lepa ia male tatu faftai mole fasoa lua lima nei i New Zealand faftai mole tatu malo faftai me avito ia lena o ima hoch talo fauso ia alo fatu le tautua ma le aunaga gaule malie o kif le sinas fulu ma le ono ua lua sumafā minute te aile tula sumatasi io i nei Brisbane pe mai ono tulai e se tatu pea ono pe fitu ia faapena foʻi ana peleti faafetai foʻi ia le mafuta ma le faafogafoga mai ia ma le toʻatele o i tatou o te faamalugu atu ia pe a le oo laʻu faailoa atu i lou soafa ia atonu lae le o mau atu ea ia le ma se me ulilo i le silafagalo tatou matai lua i pou u nasa toilolo ia faapena foʻi ona faatalofa atu motu le i a taua olive
o Matalele Milford Fatarafatu le tautua ma le auaunaga a lau siufoga o le taeafou. o le tusi lena ua faalia atu ia oe o avai ai mo ofifi ai mo i tatou ia ea foʻi i le lopu ua le toe 2 minute ia ona oo mai lea o le tatou o le upu foʻi lele o le pei o le super power pei e fou le whalongolongo le upu pei o le modern life leo tatou iai e tau te whangaina a pei o le empire lava le upu mas na mai ana mua teimi o tuspaia teimi o whengenga tuai le lafta tatou loa mea ni o empire po o super power ia po o atinu leo ia America te mile nei ele se mea fou le whapea na fua ma tuspaia na fua mai ia langa pi o lea ko a take note le au tustusi ma le au i mea o empire ia ma le mea amata ma le tangata e suafa ia great King Cyrus Cyrus the Great lea a tatu whasamoina o kuresa le tupu o le tupu o Persia o Persia o inala le no tau nanu o tue ana nafi no tau tala no tue ana nafi i Persia le ye me fatu la fono me time Persia o Persia la o le tangata le na o le tupu le Persia century e fia ioe before Christ o le tangata le na pi o le ulua i pionai a mata mai na tustusinga o mea nei tau empire o mea tau super power o malo o le tangata tonu lea na mafuai o na peis na maua i tangata i utaia le ulua i whangaina o le upule o le savior whaola ioe pi o le nai tau tata i ai le au tustala fo i mal au tustala whasopito au historian i le tau pi tau whapena le tau whaalangi le fwoi vai tau o tuspa ia le tangata lea o Kuresa i le whasamoa au King Cyrus CYRUS a o Kuresa pe a whasamoa ia le Cyrus King Cyrus o le tau o le mele te tau tau mo le meo le malo si anga e tuu i lea tupu, tuu i lea tunu, ma lea tunu. O le empire la o le nu leo Persia, po Persia, i lona vaitemi. Ina ua latu, ina ua satia, e le tupu, e le tangata le ia le mal, ia tangata fule leo Nebuchadnezzar. Io e fatto ila lo tua tu ila lo popo akan ia foi ia Nebuchadnezzar. Fatto ila popo na tangata Cyrus e foringa mai o le musumusunga le atua o ina faae ai le fitu se furu tausanga ina ua uma ona fasala ina manofo polonga le malo o yutam peni amina i lalo le vainga a Nebuchadnezzar ioe Papernia tule anga a Papernia ia tatu fasosola pa fa tatu tanta feitau tu spai pi fa pena le fasosoina le mele le empire ia po tanga le malu si anga le super power sa ia tu le atu o atu aina ia Persia pinginga to ilalo Papernia na le mafua na to foi ne mia e sero tusi na lo famtelaina ia le to foi ioe o Utah ma peni amina e toe ati pa o Jerusalem ina ua uma le fitu se futa usanga o nofo polonga i lalo le vainga a Nebuchadnezzar ma Papernia o uma la ina o lo iai empire po le superpower ia Kuresa fatu ila loina e le tangata e leni
o le tangata ingo ia Alexander the Great. Alisana le sili. Ioe. E fe me ia whapea le meo le a. Na uma ina Alisana le sili. Na o mai lo le superpower i le malo Roma. Ioe. Uma le malo Roma se e mai i le puleanga le malo Peretania. Le Peretania tele. Ioe. Uma Peretania tele. Sa iai foi la ila loma le Sepania, Spain. I le whangaso longa lapa. O le fe me ia i o mea tasile na mea te sile fia i Samoa. I le fou tele o le maloni o Amerika. E fou. Ioe. So a tangoa te tilo i ai lona tala whaasoro pito ma le o le tau nuu mai o le Mayflower i nei. 1620. 1620. Se kama se fai langa maths. 2026 lo tato iai. To ese mai ele 1620. O fia ni tau sanga o Amerika. Tilo la iai. E fase lau montupu. Lono winga e tala vou wale malo nei. Ele se malo walewa. Leo te fai atu o le malanga mai le Mayflower i Amerika. Na au mai e tangata la tu te ena le meo le malo si anga whatupu. Por kingship ele tantonuina la to e isi meta o se kingi. O se king. E po se tupu. E tal control ele si tupu ele sangata le sangata. E tasina me anofone ma mafaufonga o le malo ni o Amerika. Pe fōlinga mai whapea ele tofia le tangata e whai matupu o le tangata. Wa tau whapea nā le mafaufonga behind i mafaufonga o le atunu ule nei. Na mafu ai o no ese tangata no ese lalo. Me whina ele iai lalo le wainga Commonwealth. Ele lalo le Commonwealth. Pe ese la wala na ia tūra i mai le lalo langi pe fu le whawai ruatai. E sila la iai o le mafaufonga ele mfaina na tatou ai o tatou tupu o le atua ile i tofia le tangata e fai matupu o le si tangata. That's the kind of thoughts behind i mafaufonga o tangata nei na laina fai mai. That's the reason why they left Great Britain e whaonga le vaalea o le Mayflower na sau in Amerika au mai o tangata mamai maua mai mawha mai lungo le vaa le i whaingo fie le voyage ia po le trip len sau le vaa le inei matau nuu mai sau la matunga mawhawhonga lea ioe le mātou te le i ola e tautua se tupu tangata mātou te le tabiaina le meo le afo le mele tau mai fula i mena la tu tele whangai o le latu le president o le latu te tai pe whapena i le latu tele talia ina le me tau o le tupu tau o se ioe ai te whapena fo linga o le nu o le atua te tau ne fiso o tai tachia te tilo le iai le mele tau o tele ia tia u le tusi le no o te fia i tu inga tusinga ia e fiso ta inga o mafaufonga o ngangana o le autostala o tuspa ia ma mafaufonga o le matai Samoa matanga Samoa e tai similar i le mele o te tala noa tuai ioe i le finau atu o le nuu o le atua i le atua se fai se mato tupu tangata taipi o nuu umai o le laulangi o matou le lava muri i le atua e le vaia e le se vaia na solo muri ai le ai na faatonu ai le atua Samoa ia alu la fai le mena ua mana o ia ioe vai foi le o ese tangata no ese mai ma Amerika la tu tele i mana o e ola i lalo se meo se tangata o se tupu e ifo i le si tupu o tangata foi pe o lato ioe
o mafaufaunga nai tu o tangata nei. La tu te la tu te le whaale tari ina me o le sau o le si tangata o ave i ai le puro tupu. Tama whai e na te controllinga le si tangata soifu. Ai vai fula ia Israel. O le la vala Israel ifo le ma muri le atua le vaia. Ua manatu ai ma finau le atua. Fai se mato tupu pei o tupu umolala. Le lala na lai ili whapea se tupu fo ile na matua ato atoa le filifilia ele atua. Ai ua whaia ona e ona ele atua le mafau o tangata Israel. Susana whaia i lunga o le mana o le tangata ai le o le nā le fina ngalo le atua. Le alanta tu ai le i uvale o le tautua Saulo. Ioi. Na tu u lima le atua Saulo i lima o tāvita. Ai tango tāvita se sele le pito le ofu. Ioi. O le mea na tautia baba ai i le mea o superpower o le marisianga. Tu ele se mea la whapefto amata i le teimile nei o Amerika o Roma. Le na amata mai tutonu o le tuspa ia. Mea i o malo le fato a pai mai ia Amerika. Le fato a fase lau mon tupu tau sanga le matua. O lona winga. E matua atu Samoa. Le afo ia le atu o Samoa. Mai i le fato a pe afua i le fato a tau nume o tangata nei i le fase lau mon tupu tau sanga taruai. Fase lau mon tupu tau sanga. E lona winga le matua. Ioi. Tango se si wha mole. E to ese mai le mena. Fa to ese mai le lua o rua ono. I le tasi ono rua o. O la whainga nau tau sanga. O le matua o le malore nei. Ioi. Pe a whape tango e whai mena langa o leo te i umite leo te. Ioi. Tango to ese mai ia le lua o rua ono. I le tasi ono rua o. Nea whai le i pau na nau tau sanga. Talu o na whaavai mai ia le malo Amerika. A o lea ua o lona winga. Na iai ai mai ai lona winga e le superpower ia Alexander the Great. Alexander the Sili. Ele i whaavai ale nei malo Amerika. Ioi. Ia se i o tatu le ua ia tu o se fulu matasi minute o le i mafuta mai lava ia le tatu malo i le fionga i le minister. Se i tatu po pisi ia le fionga le minister ia Paul me ua ia le na any header taito le la umama e fase la umale ono. Fta paulo le matua. O le matua le o Amerika. Talu ona whaavai mai lona whainga malo. Se tatu wawai la iei. Tula epa o le matua te le se mea e te tauna whai i le mea lea o le customer service i Samoa. O se tala lea asi o ainga. Nā siasi i Samoa i le New Year's. Matua whaau o tangata whainga luenga ale malo a matatu lava i le customs. Ale malai waalele e o ia pia o tangata umaia. O le HRPP lea o le ta wale ai ia le malo. Manaia ia le mata upule ufa so mai ai mon mauola. Sorry. So le fuatasi sole. E le fuatasi ia le tūlanga le Ia o le taua na pe o le whangasolonga o le superpower o le lalolangi. Lea na utau whai e talanoa tuai. Ia le lava la o tatu wa ai.
o le tāua o le mea lea ua tupu nei le lalolagi. E misi le vao Amerika ma le atunuu lea o le ana atu au mai le latou taitai. I le tui tau talanoa ina mea o le ua i lunga tu penga te whailangi. Iai le au whaitio, iai le, o le malofo e Amerika. E pea Amerika o Samoa. A e talanoa le tangata HRPP. E au mai fo le tala i ati oe. E whamari e nai oe te langlangoina HRPP. A e talanoa fo i lea fo i tangata e langlangoina i le FAST. E whamari e nalo loto langa oe fo i te lang, e tutusa leia man malo ni Amerika. E tutus le i oe. O ia. Tai le uo mai le tatu malo. Ia. A fio maia la fio ngai le. Le lupe fa lele. Nu mai kalisia. La fio nga le lupe fa lele fa toanga o le alo le tuitonga o la wati ma moto pua. A fio maia la fio ngai lupe fa lele. O le tulua o satunu mapono. Ia o ale ia mo na ainga. Ia fia maia o lau fionga i le lupe whaalele. O le ainga sa toe ia mamatu o pepe ia mawhanene. Tu o pepe mawhanene ulu, mawa ulu ia te nane ia se uri ali i malau fau. Ia a o le lupe whaalele fo ia whaleata mali au manos. Ia fia maia o lau fionga fo i o le lupe whaalele ale pale mene o Samoa. Lau fionga i le mista. Ale ana por ale vena ala. Afia maia i le tatu por kalame e le fau ia te oe ia le tautua mai au unanga ia o manatu o lea ua le man tari atu le atu nuu. Na tātala noa o e whaipule. Tātala noa fo i o whaila o whionga ma swimming star peitai. Ia o lea ua whaiva e sero pepe le nei aso. Lea ua e whio mai i lunga o tā por kalame ia oe o le main star o le kāpeneta. Ia e vai ele to fa ma sau noa ia e fatala fa mai lo tatu at nuu ta lo fa lo fiong ia yo o te manatu le pile o fa le o le mai ia le ua to e pa ua tu ia le tatu malo si tatu tali la titi tono le to titi to e tau ma fai mai lana fionga i le minsta ia ia lau fionga minsta pa ua mau mai ia le ua mai on fatalo fatu ia e fio mai okay ia okay o follow fatu ma fatalo fatu i lau fionga i le taiulu tato pol kalame nei ia ouli sei fo manuia ia fatalo fatu fo i le pa ia maurunga o tato tunu o lo pa fonga tapo e mai pa ia wa aingo tupu ma aingo nofo aingo e aingo papa tainane ainga ta paipa no songa ia tumua ma pule tu au mala taua ainga le taima le va a fonti e me sei au ona tofia le tua le ngata e samo nei ia e whapena fo ia tunu e mamau lo tau au mawai ia ma atili e foi mo lea ia wal tapo inga al tato o tunu ia awale alo feiva al tato finga malo ia whamanuia foi tau sanga fau fai foi manuia nei a ori se fumanuia lau fionga i le minsta pio le tau fai atu sa tatala noa i le fau lau fionga tatu por kalame peitai o le esisena ia ma mea ua whamanuia nai ma whapale nai tangata na ta noanga muri o pai oe ma minsta lango peitai i o le mata watu o la sosfun ma leono te sema ia na whapale nai ia ma whaatauto nai lau fionga ia po lau fitalenga i le ngoa ia e whai ma minsta o le kapeneta ia
o mai lo sefua maloloina o te lo le ua e talia wana e te ena le tofi minista mua ona pe sa e tau ai I lo so o le la ua e talia ina fodinga mai foila o le ua ato atoa le malosi fa'afouina ia se'i e sauno ia ai al fa'afoga le atu matfalo Paftai lava tulepa. Pafonga tapo ai mai tato tu. Ia e mo ile lei lava. Pe ia fo ina wa o yang ku wa o te minsta ila lo to finga le li palmia le amtanga pe ingal nei e pe tai fo ia wa sa ma to tu na i male tai tai el malo e fa mo mo lo so fu malo loina tonu fo ia so le tua ia tono le wa avanoa le tofinga le le tofi minsta fo el cabinet ia fa tai fo le li palmia wa to tawana e so na fina ngalo e tu sai fo ma tu ngatala ia mai se lon fina ngalo e filfilia o avea ma minsta e sui tulanga le fionga ia napule se ve te iwa tulanga fo e ia le pase e se lon to fina io no nisi fo io pai un alta to famsinonga ia o fia la fo no woto e vala mai le li par mia ia te o ke la ko fai matala ia si me ale po mai lo malosi manga fa ia le o po le ro le ko fa popolo malosi o ke lo foi wa tal fengai pa va pe se me pingaria ke lo me ke o o ke sa o ke va ka ko o e me ska suia ngapu I o le MNRE ia o fa ka ia le le fianga foi ele di palmia fa mai ana kala le ia si ngama fa fa ia wa ba ngole no folia ia o le mga kumai a fo ia ke o kaunga o se to fi minsta a mi se lava fo le anga mai o mato savalinga fo le kau sa dinga o malo a ko fa kasi fo ia mi se lo o le pipi ia ko fo ko fe paloka ia ko mai kong ia va penga leng ma ko nga lo fa kasi mai ia o ia long fin nga lo ia o lenga e o ia le pamnuanga foi le tofinga o mista o le MNRE wa o se e nel temil nei ia o pe o le tal no atu na tu le pa ke fa tai alda to penga malo se foi le fiunga le li palmia sona finangalo e tu sai ma tofinga ia fa te tele o ele si minsta o te vai atu le meo le humility very humble. Leo sa o expected ta te tala noa e te tala noa mai lu ofisa. O le minsta. Ia ua le o le nā. O nā pi fua e se ta ofi I lo fo I tūra I mai o le minsta. Po fea lava le me whaatino e tana noanga. Ai o le mea sili leo o le taimi ua whaavanoa ina. Patai fo I o leto tele I tātou fo I o mafuta mai me whaelo mai lo lato nganga fia. Ua maualo malosi ia I o te malelaina lo ao sa whiangai male ia po ua e sa vali I lo vai whatetai pele ai ia le mesili o le malosi whaafowina ia o lea ua mori mawina e le to tele o lea tunuu. Ia se whai sautala e winga I le matanga luenga po tala whiangai ma le matanga luenga ia mani mana onga o ia te oe ia pe eni mea o lo alo e tau tala fia ngai male matanga duanga le watu iai ia la ofio. Ia whaftai lava tulepa. Ia tasile matanga luenga tele ale al tato malo. E mese lava o le anga I le tapu eina lea o anga I le sisio manga e mese o le tau ma tulanga fo I natura fa velave fa fo se me fa pena se mtanga luanga ta sile mtanga luanga tele al tato malo ya me se lava o le masina le na te nei no taul fale atu ai ta tala lo le
waste management education fo le mele pa ia onga le o ina la pisi ma taulia fo i o le mele o le la pisi ia o se mo mai mo kasa ona fo i pui il tato sisio manga ma soi fu ma lo ina o tato e la o monta tala no fuanga le ta mato i fo manisha mi sta kapineta ia o le a onga le ia fatu pe ina le malo falani le la o mana ale la o mataulia o le lapisi ia le o ia le no fuanga e fa mautu ia le lapisi ai ia le mea le o maitawina o lae a fa tasi umale le lapisi le la o faila o forsanga ila o mtanga lwenga ina ia auli atu ia ngalwenga o tausanga fou na ia tau mawhai i whai to ale ao e la pisi a mata na tu na tu mata manga ro ia la pisi e imo me o apa me o ta vale i o le atingi fangu ma me o la pisi pepa maisi atu e ngā la pisi o mea ono mawai kasa ona e oana i to e la fo ia patasi tau fai foi le fai vaenga separate ia o le tulang na separate elanga il matum tanga lwenga il tau sang fo ia male tele la voisi vaenga fo le o sone ia male malu pui o tatu tunu le tele o me ono la matia ele sei fo angel talo tau ia mo me fa pena i tapena nga umala wal tanga lwen ia advice malo i le temi ni fa velave mani wa mfaiana foreseen fo le si fululua masina ia nisio fa velave ono tupu mai fo le kalenda fale si o manga tanga ben ia male tautuaina la wal tatu watuno onei lena mato fono va pitoa e male palmia male main star o le falma ele la tonga luenga tele la tau fai au le mana o mia la o il mato mtanga luenga le vai tau e iai ia me fa pitoa nga testa ia le soyo ia le la fai nga luenga tele le fausia fo le se si vai nga le falma ile matotua ia le la na mana o mia fo ia le la sa tau sa ile toile le polisi fo mana ia paule babele wa tangia mai futanga ingan nei ia o le asonga fua patino nga luenga o le malolo ia patoa nga luenga ile aso sululu ia le faina tau fai su mai ia tama fa pitoa ia mai chinia ia fai nga luenga le na mia mai le di pan mia va pe foi le menstale o soi fo maloloina ia pero nai ta opuna que fa stai ela vale tato malo fa stai fo il tato au lango ia mai se tato fasta podas overseas ia masamonei fa stai fo mo tapoina fa stai mo talo bana pongi ia wa o fai fo ina ia lo manuia lava trepa que le nga ruenga ia o tal fe ngai mal malo si le mo alo vai ale o mana fai ngai ele o america le ngai o le ata o pata ele o savali ia o que vai a qua pensar tele wa pe mo mafa po ele o te loa e me to e algo no sila ko e fai ele i me va pena ia lo tam fai o fai no savali ho fa ngai to ia okay ia ma el ofisa ia ma fontanga al capeneta ia ma si singa voi me va pena o terminei o le e mato te ngafa male pa sosoina o le tupe foi le sulu miliona le na mai usila ave masafata le o man foi le fai un capeneta o le tupe le ave lima o le fai pule ma
Bea tō whafonga tō le palmene o le tāwsanga mai le whaipule le ia tu ia le pai. Pai. E fuatongi. E avatu pel tupe ia la tau. Pe tai la o le whai ungal kapeneta mal tato maloa. Mesa un tato mtanga luenga le ngafa mal faso soina le tupe le. O la ua ngai lato se vei tamo whai maua uma mai ia tangata uma lava le a fia le tu malo. Ia mapisi nisi ma tulanga whapena. Mese ia la tau le sa le mwhai ona maua le lato te mau ai ngal temi le ana pauli ai le waa le mese le whangota mga. Ia le la o whanga solo ele ngā ruenga al matum tanga ruenga. Ile whaso so ino le tupe le. A mesa o ala inima o le tu malo. Le foi au te loa e le foi kau fo mese sa vali e whionga le whai pule ma le tu malo sa pata. Ia au te loa e whaingta le ua umana finangalo malo e tu sai man finangalo le lo sapata ia pe ona imta opunalo yonga trepa tai ana po ile tu langa ele ia se tau fa pole o tat finga malo nga tasile issue e na vevese ia la tunu o le fa pe mai o sa fata e avatu le tupe o le tupe li o mai se sia na avatu e tu watu o la tu lima fe dia la tum fa soa o le na ua mau al fa ua fa soa e le malo e le ese tau fa pole ia tu ila tu fa ia le ia tu le pa wa mata le fo le tupe mo ia mai ave ia sa fata ia o lenga wala mai malo. So this is a very wise decision. Thank you. Wa manatu fo kapeneta. Avene I lima ao o whaipule ma le tu malo. E ongo ia se fa le tonu manifte na inga. Ia wa kako masangi ai mea whasa mo pe e fua fo lele anga I makai sao ma mea whapenga. Ia e pe leo le ngangal na o mai ele se leni le tawana whasa fua uma. Ia tutusa le lei uma ia tangata uma sa afia ile mela na le ua mai le ia se suinga e ko iai regardless pola se finangalo le tumalo ele mawhainga na to iai se suinga o le ua uma na whai finangalo le kapeneta ma e mautulo e o matawanga I lo tua whelo e mele tumalo ma mataloa na pasoa le se leni le avesao lima o I latou e te tau ana whamanueina e tu sai fo I maafianga o le vaale o le manawanui e ngā tai o safata. Ia peo tulanga na ele e se wha polpole le malo le epa na tasi ale fina malo ma le whautuanga fo le na avei ina ia whasoa pe le malo tupe la ua ngā ia le mtanga luenga ina ia va ili uma mea ia le tu malo fo o safata. E eisi vaianga o si umu e afi ai ma le fo anga ia le sairiringa fo en tanga ruenga ele o se ele tele se vaenga o si umu e afia wai e tua o ia si umu safata ia laua anga fo ia le se vei en tanga ruenga ia la to wai ono afia ia ma famanu ia nai ile tupele pe ona ele fa sola al malo se leni le 1 miliona wa bawa mai malo no sila ia e tu sai ma papo ima pale to alia yo le vale na tai safata ia pe ole tala Fafte tele ana po tunale Fafte tele ana po mau le tu de vanga le ile ta or swafo si umu ele o ia se fa ngau le malia ia safata ona pina amata maiana o safata a leua o ai fa si umu fa mo a leuta o ai masi umu se vaenga si umu o malia to ia safata po ia se vaenga o fa ngau le malia I le vaenga wa ele ia se mea safaka fe ia pe va pe ole wa uma fail survey en tanga luenga ia pia se vaenga ele o si umu atoa. They have nothing, they have no saying in that. Ole mea ia va koile ele malo ia fuanga
tawa ona taria ina ele tanga ranga foi le si 5 miliona ta la lewa pa popo ia mai sawa nga il malo tu sai manga yo inga foi le ile tele isinga ranga lewa umana fai ile tau ta pena ina ole ave sene no swau me fa pena ma le kemi foi no to ali ile le va nga te sa fata ile masino to palente ne ya la foi le sele ni la ile wanga sa o me malo ya ta pena ni so fofonga na mole ya ke lo ele ngata ilm ta opo sa faka pe ya nga nginga foi le fionga le foi pule ya tu ya el palmene e manao o ave selva mai si sila en malo na el ta sanga ta foto ya mal falo lava lo fionga tulepa Tai. Ana por ale. O ele si fai pule, o ele si minister e tu usao upu matala. You are a straightforward person. Lela o te wharongono atu, ia o te tonu o tali fo i te au mai e le tafa atanuanga. O le wharinga mai i e le whainga maro, le ua ta oto i langa tonu ana whai unga whai. Te ta pai anea i teitai o whono whaavai. O leve vesi nei i le tatu atu ona o leo ta ua ele fionga li pali mia i sana whatanoanga. E na le toa lua lava sui, e a fia i mare sui o sa whata. O lea na fight na taliaina, ma le fula ua talia e whaimite telefon, se i a maia sau noanga lau tele le vaenga atua le manwhaloa. ya faftai lava tulepa vatul fa fonga ta po el tatu watunu ole am tanga mer ta upuni ya wata oto finga fa vael finga malo wa uma foi no fa sala la sanga uma ya o ni le lua son el malo le tu malo te tas o melana ya e to fa fa pulo le cha pipi ele apply ya fia ma le fionga tai tai ele tuangai o vaanga langa uma kwa out all together ele consider inga yeah e to valu ia la to ia foi ko valu ia la to sui le cha pipi nga momoli mai la to tusi e ke il finga le wa fatu ia toi le mal to lua le ele ia fia in finga sa le ia isola fina ngalo le tusi len a mai ale to valu le ia le la na fai ele fai unga al fo ele committee ale lo fai ele fa tal sananga ma ia ala o le la wa umana talia capeneta ia le fautuanga mai il pano o le la wa ia umata te fono uma o fo ele leo o committee ia o le bloke ki ale al fast o la pisa mai ko le pola ave famsidonga that's his spot per le uma complain la ave famsidonga le complain mai o fai fu el PSC fa le interview o suia fai pule i o menga ia le fai manga mai o ka kau venga fai se kapu ia kulepa wa kele el kau faleanga wa ova kele le mafofau wa leanga ku e fa ku el palmia le lafo ile fono bulbuli le fai ngai mon me le fo malo le fionga ka ele kuangai ia peitai o koe ke fa for ka wala se finangalo le di palmia ele anto e fatatia a fautuanga ia le wa oto e wa kauanga o se le fo ile usa fe lolo me ia le nga fai el vaenga le e fia me o lauli o Wayne ia maolo Moni le nga
ai la ko campaign le pa loko lua kasi ai makaulia fa unga tenga fa ku e kule e pale la fo le treason le fo malo ai o mo me foi le la ko road show ma me nga lu kwa alela wa sau ngai wa malolo wa fai inga wa makwa siri aku longa fo malo le me le wa tangia mai ngai lo me ia sa fai el baanga le kemio la ko road show ma le wa kaunga sisila malo kaunga fusa kapo kaunga avel famasinonga sa ili la me tonu ma wa umai loia me ia ma le pauanga kali ingei mau me umale kula mai ele ia sisila ku ai wa kiri anga fa ko ila loinga ya ma masiasi ya ele vo fa ruanga kuli fa fole ele fon kalai onga sa nganga le mafo paule li palmia o makwa ko maula loinga ya ele fionga ya kulepa o sekretata foi sa ave ma palmia le lus ko lu kausanga waleva na il palmene ke ole tangata pitosilia alen batua tono palmene le toene ya o kele nga faso sama kele ko faleanga ma upu fai nga il fenga malo ele se kuia fenga malo ya o fenga malo na filifili le tunu saya ya foi mau dunga kule pa male cha pipi i campaign sa fenga i ko pale mai la ko he cha pipi pe kai na mako lole le ya de kavidinga o campaign male mele me foi nga lenga mako lango inga ile la fo le fa café al kala kupe wa ngal pawale la wala e ko eva be fo ile tunu ul fenga paloka pawale la wala e ko eva be su ile fenga malo ole o ile tunu ya lenga makwa pa aliali mai la wal finga lo le tunu ya wo ma fo yanga fa ali ko le pa e ongo o akola ko kang information le bosfu ia pe kai wa ke loa wale mfaing fa kingo nga kulanga i wa foi ska kan ko faier kan ia pe kai ole vaia ko mamao kelen ngumela wa kelen ngumela fainga kan ko suide fainga ngumela e ongo fa pa u el fainga malo pa ia msalo er kulanga nga wale mafaie nga la asia ia fuanga fo el la ko vaia fa fai ya peo le tal no atu na la upionga le pa matato por clamel uli tai tele honorable ale fa tai tele lava o lau fionga e lava le lua maftanga matai tai o le tuangai ne sunga atu lepa a o le te si la sa sila le upu le utatara no treason e te tau ona fa au le malo le faia o se fainga e fa mautu ele vaanga le o le pau malo wa le lamantu ra fai ale wa ta ua na to liu arto fa le pionga le li pale mia ma to e sui ai le fatuina e pe no fai atu wa lavaru sila fia i le pionga le ta i le tua ngai e moni fa maoni i sa wa sila le a fia o lana pionga i le metau fo malo ia lo pionga se le epa e mo leia e lavan mama ftanga mtule pa e wa uma foi na taimi wa o ese mai ono le talia foi fautuanga na tuina tu ai ke le fau kuanga nga ba ko e se ka ka fa longo ye ku le moni ke le a chele pausa ia se a me se tangata ya lo fa mongi ia malanga ta inga ole ba nga fa fai si le foi sai foi ia la uri sai foi fia me ma to uma lenga ia o le o ese uma o tu le epa ia o ti sai da ku le epa o langa mea le la fai o lo fina ngalo la le te fsilingia me se tu langa i le fo ma lo tu le epa o te tau tino tu ia te oe tu le epa ma le polokalame o te tau le li palmia ona fatu se lafo il fontanga le la lumana nei tai i le foma lo to le ona wale ngata inga fasanga na il palmia le fo amata na fasanga mai na
ana kau faaleanga na i minister ka penata per foi langa sa luanga lenga lau mai ai le pepelo le fionga ni ska kupema e mal tele a me ia lewa la fo ia nga e bayanga anga sa luanga fo le tau faaleanga na i le fenga malo ma ke ka wakua e le uma me ia tu lepa e le ia nga ave lo famslonga ia nga ka fidi ele man famslonga au te loa ele tulanga na lo talia se fina ngalo malo wale pe uma tembo le fionga mai tai lo ia sidi ia te loa le la to sa ili se si lo ia sidi e ngafa mamta upu pa pene wa lo ia sidi me se pau tuanga e fata oto ele tulanga le ile fautuaina o le palemia ma le faiga malo i se tulaga e ono pai ese lafo e faatuuina ai le fo malo le fioga le taʻitaʻi o le ituaga ai ia a o lou faafesili mai pe ua o laʻu a ia fautuaga i le taʻitaʻi o le malo aua le koe kuʻua we must do it it's a must ia pe o le talano atu na e lau fioga atu le panea uli taikele lava honorable fa taikele mo le manoa ia ma le talina foʻi i le taikele ni ofisili e fai alo fatu i le tulaga o fualaʻu faasaina vavao tatou atunuu ua vavao lava ae pe foliga mai o lea faatoʻa tulaʻi mai se faiga malo e aga i tonu lava i le faafitauli pe afua foi le faafitauli le iai le malo nei ma le malo Venezuela ia pe tau semila lava i le mese lava le malosi o fualaʻu faasaina e te lagolagoina le faiʻuga tatou faiga malo ia ave uma le faamuamua i le saʻilia uma o vaega ia ia lau fioga atu le apa o le tulaga na ua o iai se finagalo o le kapineta ma le tatou faiga malo ia ua e sisila mai foʻi o lea ua matuā ali a le finagalo o le lipalemia e ave le faamuamua i le lalaga ina mai ma ua taumafai foʻi galulue faatasi a leoleo ia ma taumafai foʻi kau sort out le matagaluega leoleo i le corrupt lai ai tonu le nāina o mea faapegei ae galulue saʻo le latou ma au mai kokogu ia kagaka gai o lae kookele kagaka lai loa e leoleo ma o i ai mamai mea e sanga kongu ron tanga luenga leo pe me le wa makanka wakangia me kemingei ia le lava wa malosi fo ile na ile fionga ile minsta leo le fionga le lipalemia ia le wa ka ko wa ia ngele ke le swinga le wa ia ai mai se fo ile nga lue pa tasima le official duty inga ia identify o ni fo ile scanner ma meia ale fa maoni fo ile fenga luen ia le mafai au nga kokoa e tau na o fatasi wa e lo wa le fosa u i tanga luenga le tau sanga le tende o le scanner ma kwa ma wa uma ya so se mea pa wa mea show mai lo ia ni mea fo le manga e ka kau lo il tangata le lu mo scanner ia nga ngona ko lo le shot e koso e se mai container nga ave shak bela lo fe ko lo fe nga luenga lava e ile a kokoa o mene o kwala au fasai e lewa makanga kaka mai o ma foi na sa no le fionga le pandia wa pa solo hoi tal no nga o hon fe lo ai malo fenga luenga malo o kuanga inga kaimi o kuanga ia kubasa fel mesa e lango le fenga palota na o manga kaimi a fa pe o esa o le chapipi a o fenga luenga malo pesa o le sapo fe lava po le ia wa umanga kaimi o oil tanga fenga luenga malo ula i mai o leo ula i mai fenga malo ia e fa maong il fenga lo nga luenga ma e nga due mai a o for kaimi o fenga palo ka pule o po fen me ke alu ke lango ia a o kaimi ngai o oil tanga fenga luenga malo you must do your job exactly lava ile mea na e apply ia ma to fia ia o ia ma e fa maong ia wale tau tuinda o tato tu man tato fenga malo o tu la na mene ia pe ulanga na tepa kai ano le wangina i to tonu o pare menio Samoa
o le a fai drug test ia po sa ilinga auto fionga minsta fai pule au le langa se manatu o nisi fo sui o le tuangai e te tau ona fai se tu la fono e fata vale ai le tu la fono de tu fata vale le drug test le la so finanga o se tu langa le leile amata mea o tou i le fai o sa ilinga ia o lo fonga tu le ele tau fai se tu la fono e fanga solo ai le drug test o le drug test ia o le finangalo la o le fenga malo ma o le wa umana na iluma kapeneta ia le tamalenga o tale SROS le fai test ia ma le o manga i tu ai nga i onga ava pe ke ulu ngile mea ia e mawhai onga in the next 3 hours wale o ko iai kongolo kingo i mea whapena e along winga o le mea ia o le mea ka kaulawa le mea lea o le hoa whingalo le palmia e amaka mai le palmenge ia test ia lea ko inga whai aku test i o le fisa leo ia le hoa maua isi leo ia makulanga whapena o la e maua mai ari poki o la le i umanga nga whai ia drug test fo ia le ale mtanga leo ia maua kau fo inga umal palmenge o wha solo le mtanga luenga umal malo leo whanga luenga malo ia ma wha solo ko inisi fo tangata e ono mana o mia le whai o lako test ina ia drug free kako ia wana ia ni sio tato e mawai i tūlanga leo le whaanga ina o le wala au whasaina. Ia au te tualanga longoina le whinangalo le malo, ma e peo so whinangalo le e whaise tūlafono. E le tau whaise tūlafono. It's all the authority from the sitting government. E whaanga solo i tūlanga o mea drug test. Ia peo le tali atuna e tu sai male vaenga o tato polokalame lau fionga tulepa. Te tele, ona por mo le maninonga, lo malama tato ona o le tangata na whaia le tala. Ma le la te au mai i lunga o penga te whai. A o ina whatara no mai ia lato polokalame i whafonei. Ia e au mai whapea o le loia. O se tasi o loi si, nia le suita i tai o le tuangai. Ia ma le lato whai le tusi. Pe o le fōringa mai ua iesi whaafewhewhe le drug test. Le la pe tau fōringa tapa ai. Ia whaia se, a le la whaftai lau fionga. Le o manino le whaafonga tua le atu. Le tau whaia se tu la whono e whaia ai le, o le authority. Le ai, ele se mea la, e o le al tu la whono le awhai. Ele se mea kau whaia e fusa tu la whono. Ele whapea o la aua iai le authority e mwhainga e usika i uma ia e tangata uma il whatonunga al whainga malo e ngei ina ia drug test uma ka uma ia a kongoa o la e whawhewhewherongo minga e a fia ira la kou o la kou anga le e mumusu e whaia mea drug test o ngai kau koso pe mai e whaise kulafongo ia a kongoa o la e a fia ira kou pe fefe foi le ngi boa ko malako ia pe o tulanga na ele ko foi malo ilana fufuanga wa yai mo ke lo o le sitting al palmene le la fainele la matafanga solo trucks test foi pule uma ia mal falo lava lo fion ana po o e le minsta na e fina wina la a o le la wa mai ne to ona matau o le atong i whafol LTRA 08. Na su whina ngā? Ia, sa o le lei alo whionga i le o plokalame. O tula whono uma ia lea sa whai e tula epa lea watangia ele tau. O lea la whanga solo tato whenga malo anga i se whainga e mawhai e o na maua le whainu bera e suia o mai tula whono lea o tula whono ale le TR8 lua whemal batu o se tula whono tasi lea mea wa kaunga sila i ei le whainga malo ale whaas
le kua fongo lenga fe tu le pa e o fo isi tu la fono ia I whanua ia le whatau ai whanua whapalangi le pe whanua le au mai ia mātou a le ave e whasamoa le ua umana whail tu la fono kasi hoi nā mea ta o le fau vale that's treason o le fau mālo le mea na ua umana iai lalo le whaavai e le mawhai o na liliu whasamoa ni whanua freehold a le lava ua mai ia whanua nei e wha e whaanga whanua freehold e mawhai o na wha Samoa. Ia lea lawa o manginga ko kongi ia whangua ka ai waku kei I le MNRE vai teimi le wa o leu wha se ngei uma me umanga wale o ko yen tanga alwenga le a ulmea le wa se ngai o I le Lands and Survey wa ftu whatashi uma ya mea kau whangua mea kau ele uma I le pulenga o whanua na ele lai waku ngai o fai lako tito lako whangua. Ai re mawhai ngā whaingi tito. A wafo elengi whangua whasa moa o whangua freehold. Ia le peka sila fia koe lea wa umakua ia lea kingu. O mai la laki kilo en malo kula I mai ia ko sulu shusta o whai akua ele ai a se whangal parliamengi o ke le Lea wa umanga o kalangoa ile, wa umanga o kalangoa ile, mako ngō whasamsama ngō volkapeneta, le si taimi fo kalunginga o alwako kong. Lea wa umanga o whakalangoa ile minstale o le Lands and Survey le le mata upule. O ngol ko kele o kanga lo kumalo le wa umanga ko kongi la ko whangua. Ele o mawhaingi ina ia sikoe Koe a mai sao se tūlanga kapeneta mwhainga whaase ele mka upule ia au lea efe mai e kaunga suir kula fongo e si le fia wale tula fono ia kaunga maua lua vai kono a le fo mata ngā lue tato whainga malo inga ia mwhainga maua lua vai tolu le wa mata whatatal nofo inisio vai anga ia sui au independent ia mwhainga anga I mai fo ele ia manisi fo i o sui o le ae ma te ngā lue whaatasi e, o nam whai o tū whaatasi mai, fwere le whai tū la whono ia, ave ese ia, le TRA, ia manisi tū la whono ia, ia mapasi ai, fwere le pāloka mai o ko mai whafo, ia maisi tū la whono ia le le se furu pasene, o isi tū la whono, te lea tū la whono ia mana o mia e lua batolu, a le wanga il tato whainga malo, e sa ili fenomena le fo ele whanga ngoi ele we senga o matula fono nei ia pe ole ele o moi no tato whenga malo o me uma ia le sa tato sa vali mai ai mai tauina tūlanga e taua o na whai e se fua o le awa ngai tato whenga malo ele whenga o fiel sa valinga o lo whai nei ya lo tam faila wal malo sinatai a mese ole sa ideal tato lua bato ya pe ole taliatuna tulepa sai mai taupu ia o te manatu ona te musuna I sei tia lo lua mantava e lo ye tutu nia le tele pe o tataini o te tarsanga tula vai lau fionga ile atonu te tarno tu sistemi o tarno mai lo ofisa ai ele tanto nunga ole fo pisa mai lo so le forensic audit pe foringa mai o le tua o mai mautu pere malo na ia ale lava le toe mo mai se famtalanga ia se faisa famtalanga I le forensic audit na mafa mai deta pokal me mafa lo ia o lo lumange kapeneta le tulanga le forensic audit mataulia foi o le company le na mai fafo ia e faia le wa tangia mai e foringa mai sa ngā lue whaatasi le company le mai tato ofisa so e tusi. Loko, Lea le o mawhai e o na au mai lunga ni mea whale tonu o le whaanga ina tupe le tunu ulea sa mai le fiasfuta o sanga lea. La o toe anga i le sa i dingar kapeneta e toe whaatulanga mai le tūlanga o le toe saidi dia mai o mea ia le o manino mai tono o le forensic audit. Ia ona whairola ia lea
ele o le patulanga ina mai company le sa faia le susuenga e folinga mai pe le sa guideline na ele office tu sile tato malole nei ia silfia foi le taiulu le official na ia o le tamali ile no foi le pingo quelle o le sami no ia le lawa failo mai le lipalmia o le o tu ia fa alia tulon finangalo eleto e talsanga ile avanola ia o te lola ia si tamali fo ele tunu e wale fo amata faito finga le kabineta I paurulunga tanga luenga pe fo le o mo ele tanga luenga o la manuia maleipa e fa penga fo le tanga luenga le e paunga le revenue ia manisi fo ia o tanga luenga le pena ile le MCO ia fatarai ia e fo ile foi ile mele o tato il mele ele fise ngaseta le tato ia peo CEO na lewa o mai foi tulanga o tato ia le fo mo CEO o palma ia le fanga solo atual te fenga malo ele o moi no tato fenga malo tulanga uma ta pena ele o fenga o fie foi bataulia foi o le kele a meie sa poloka mai foi lo makua le o makngai tele o meie le sa ka fai ngai ia o peia o faria foi sia o vataltadonga foi mausa ia le ko e fai ko kulai mai avema ma pale bia ma ta e malo kalkalu wai alonga ke leo longa fale kongo male mesiale la vama malau ia ui ole ia tato wanga I pe numa le tuli pe numa sa ole tato fenga malo ia ma talo pe le tuai lo fe so ni mai le fionga le tai ia fa pe foi kabineta ia ma ministano lango ia mese tato fenga malo ina ia sao mauli tato folonga il nei foi am tanga nei tau sanga wale fita le ala foi la savalia ia pe o tulanga na tulepa ia ono po me ia sau noanga a wale fa fonga angaru tu malo ia o pe fatu tel peta taimi ia ona o ia ta malo munun mai ia ona sa I foi de sisia manoa e tel manoa I fesili e fia tu inatu I lo fionga ita ia te musu na lefa to a to le malo si ai me sau noanga o la fa fonga le tatu tu malo ia male lau te lenga o le fa ngaso longa o ngā luenga tatu whainga malo pi o le lavai tau mate tu te tangata a le lau e tara noa nei aso I le aila ele o moe noa le malo o lo tau whailava I le mesiri I a wasamo mat wharoa Paftai lawa tu lepa ia moana moli atu le paftai tele tu sai fe malo pina ngalo sa api. Mai se le ava noa foi faina maua e patata noa inisium ta upu olo. Pia manino ma malama chile ta to atu mai se ole tau fa pong sa mai la vai. Tai le tuangai male tuangai. Ve ia le am no mole toile nga paftai tu sai mal tato proclame paftai foi le tapo inga al tato atunu, ele ngata I samo nei, e fa pena fo I atunu mambao, e fa pitoa fo I se faftai se o tu malo pele, o pale ata wha wale fio le alo tuitonga, fa pe fo I pasata lawa I ala waki moko poa, e le fio fo I ale maulu mo la ainga male ngafo atoe male tu lo sa tu mafono lo to wha wa ulu, e fa pe fo I lo to wha pale ata. Ia, e malo lawa ta poa, Paftai foi te talo, leua tato ambata foi ngā luenga o nei tausanga. Ia mai o le hae tato ngā luenga o le fono whaavai tato tumalo le aso sululua umale tala I fono whaavai. Ia o le foi wa maea o na mautu mai le tato taitai fono o le alawa wa toe filfidia au e veam taitai fono o tato fono whaavai. Ia o le foi wa umana iei le fufuanga mo le tato komiti. Ia o le a e atu ngā ruenga I o lea whatatal no ia ava noa fo I e limba
o le official fono pa vai e el CEO e o le project manager e le monitoring and evaluation ia maisi avanoa na o le assistant ia awa le official tato fono pa vai ia e anga i umama ia mo le a vai to al tato fono pa vai i whamanuiana hoi al malo le ua tangia mai. Wa le ai e kaulangi mai e kule e pamale ku mai voi lunga la wa foi ki nganga fai ku e tu langa o le vai nga tupele ala e mai le se me o le va qua effective le ka ko 2 miliona il talo tupele ya United tau sanga ne panga solo ale wa fa mai ale le vai nga foi le ia tu malo ia kai pe ma ko le mo mal tol se la wa fe o le miliona mulmuli. Ia batasiela ma le vaenga le o le 1.8 million le o mga pasiel patsi le ang pengi. Ia pe o tulanga lana el tato tu malo. Ia malo lava tapua. Aftai foi te talo le lava la enga luengan. Ia la faso solo tu lava ia whamaluianga foi. E o tu lava i o mafale le faso soanga tatu la sei. Pero ai foi tato komiti al fon fa vai. Ia mafatulanga foi ia poani me mana omia el tato tu malo e tangata taito rasi uma ia elem faya penga e pa local fai pule pe ke le pa local fai pule you are qualified to the help from our polokeki o le 2 miliona tala ele fa pico foi mangu ia kasi el fai pule o ia direct and forward e nga ba uma lava ia tangata uma e le ise me o iai e pe o foi ngapa loka o lumanga ngai pe pule lo fale ko e mo se malo si e lo pe o ko e wole iska ko palo ia va tai lava talo mai pa kai foi wa pa muina foi tato tofia nei e tofinga le li palmia e ave ma minsta le se manga ma fanatu ia e mole ko il pa tai tele tapo inga tato malo ia lo ia le tapo inga nei am kanga nei tau sanga la tau failo tau to fai pula le fa wa mautinoa ia le wa ola pa mautu mai stemi le fia o tato fale a onga le tu langa lua saina matua mua primary school le wa umona sainga le fa ngai man malo o le fai el malo america i le tupe e tati te si baleiva miliona tala ia o le aese temi o la fa mautu leile ia ma le wa makanga tenda ia le ia tato ngā luenga ia ma po ai nisi e mawhai ma loa e penga o tato whalea onga. Ia o te loa e mautinoa o te teimi o tau sanga nei ia o lo tam whai fwoi whatata noa i ni maota ma lawa o le fio anga seina manisi fwe o tatou i tuamua. E anga i mai eile whanga solonga o wasenga tamaiti. Ia o pausia o tatou whalea onga pou. Ia manuia tele lava lo fa telefoi e tatou supporters uma tatou ainga fast i le lololangi atoa. Ia malo lava tapo ia mese tatou followers lo fionga tu le epa ma tatou proclaim. Ia manuia tele lava fa sausanga fo e nefia. Ia soifua ia faftai. Faftai tele, lo fionga honor for you are the best. Ele selwa e to tele of fans. E fui tangata o heita pipila tu te langolangoina. Because o tangata tu sa o manatu malangona. Ile alo matala. Fa pena winga o tangata alofa. O le minsta e alofa ilona nu e lofa ilona nu e nofa ilona i tu malo. Fa fitai tele. Toro pulo i lau fiong. Ia, waftai tu lepa soifuia mai manuia. Ele mai ta tempo da si siamo noi minsta. Soifua. Ia, soifuia tu lepa waftai lava mo le avanoa. Manguia lo waso, waftai. Ia, soifua.
Ia, fatai o lea se o lea whale tonu mai o lea ua. Ta, man whaloalo. Langona mai tula e pa. Ia, langona le atu. Okay. Ia, mana ia le whatatanoanga ma le fionga le ali mean star. Maua atu se vaenga o le lua whatatanoanga. Ia, tālofa lava. Mua ona whawhiloa i le mamalu o tātou pāanga masani. Sano mai. Goodness. O maua mai tu le epa le sau motu mai oi. Can you hear me now? Ia, sano ia mawhanua o langona mai. Langona mai a. Ia, leo langona le atu, whamaru atu, le fui tau whale tonu, mai tatu masini la umar tatu pokalame. Ia, sano ia, whatalofa mai ia i le tatu whalwala. Tālofa atu, muamuan whawhiloa ia tātou pāanga masani. Happy New Year, wa tātou maua le nei tai au fōu, wa tātou le whaatasi. Ia lelei oi wa lewa na e amata a wa olo wa yasu mua le nei talu mai na marolo kirisimasi. Ia e whawhiroa e atuai i ta mamtina mātutua a me se sunga whawhiangainga mo lātou whatua. Ia me se fwele lao le tātou mamalu sa mua ulo lātou maua maile au onanga whai pēa le lupe whanele. Mana ia le lua whatatanoanga me le fionga le li mean star. Ma watu se vaenga o le lua po kalami. Nya alo mai a tātou whasoa tala noa, ia a wafo ini tātou moe mitinga, mani mea ni tātou atina e lo tātou wha moe wha le leia mo le nei tausanga. Ia o le taimi le nei o le ata whasoa ai. Whaftai malo mawhanua, ia whaftai o lea ua te ai tua apolima. Ia i lefo i vaenga o sa tātou moe miti iai, le moe mitinga tangtalawa ia pe tua i niale anga i mai tausanga fōu ma le kirisimasi peitai ia o lea ua tātou o mai ma tātou whale mai le nei tausanga fōu. Mai le tausanga fōu ma kirisimasi le nai tūra. E whaau ma ia tūlou lava le whafonga anga sa. Hello, fai. Sa whaau ma ia lava le tausanga fōu pēna le kirisimasi. Pēna le tūlanga sa iai le whale mai tele mero moa pat pule alofa le tua wa maua le ola mal malosi. Maua le whasi ngā malosi. Ia o le whai tete lava. Ia. Ua, tatu o mai tausanga fōu. Ia o tausanga fōu fōu ima le whainga o le mea tausami e tangata ia. Nanga o tatu matutua. Ia tatu o le taimi e tausami ai, o le taimi o le toi ngā mea ai e tausami ai, ia pi o le o si whainga fōu nā la a sābalita, ua ni tausanga e alina. E moni tula e pa ia mantua fōi. O le vai aso nei vas fo a toa ia le ono lima ia le o te lai titi fo i tausanga le o langa. Ia, talo fai. Ia, ele lei e sa o tātou sanga nei ta te tofu mai le ono lima. Ono lima, iyo e. Ia, e manatu lena e mau mai le ma se ta tala noa i si fasi mea sia le na tua le ta fe. Ia. Wa e ini si mata upuna whalongo ato e siringi ai le fionga le li matua ia ali. Le ngoa matua. O i tūlanga. Hello. O nā whaiwa whaima i mailau masini tula epa.
Ia, paiwa, langona mai. Ia, wa te ia wa motu whafose I mai oi. Sorry wa le lo fu pala mele u fa pe mai. Ia e fa wa le tonu le u fa so solo ni le. Ia fa wa mai sa no. Ia, peo no whai atu, mau atu le lua whatata noanga ma le fionga le li minsta. Ia ni mata upu o leo te tusia a wata te tala noai, o lea na e fisilingi ai le fionga le li minsta. Ia. Ia, pola ala se mea te mana o tate a mata mai ele nai tu. Ta amata I le ta upu le forensic audit. Ia. Ma nei le mele ua o mai o le lava ua manino me sa tau nanu mai le parlemene. O le la ua fa manino mai. Na totongi le company mai fafo mai na ia auto. A le la manino. Nga lu fa tasi ma le company so tu sia tatu tunu. Moe te sa le te tau na tupu. E le tau tu. Le tau na tupu. Le la ua mai le la lai mai ai. Ngungu ai I le whai ngā mālo le fionga te mai ta I fia me. Ia. A le la ua watu mat fa mavenga ale son-in-law tu le pa. Le sa chief audit. Le oka o kai. Ioi. E le la titi me o tatu wa ai ai Leiti o fo I tu la epa ia tu lo whafonga anga Samoa. Leiti o fo ia maloma ma a malito ina. O fe o iai tau folfolanga le forensic la mo le au mai ai. E iai recently le no tali atu langa ariko. Le no tali atu iai. O le ale me o le a e whaatato pe ai. Le a mai o le li poti o le forensic. E tu lo wale le ngana tu sao. E le va e whai ngā malo fou. E le o atu lo whaatope lau. E au ili I tu lau ta tasi uma sa ili uma. Ia whaftaile whai ngā malo. Whaftaile whai ngā malo le mata ala. Na whai mai le hupulenga ngana I pēa ia nai mala. O le whili a le tama o le maua. Ia le ngala. Ia ole me sili na leanga mo fanua ole a foi. Ole ta alo tangata I lunga. Ole fai o mea pio. A ole tatu te tapua I atu tatu le atunu. Le tau te fie I loa ni mea tonu mani mea sao. A ole peise ta alonga ve ta mitio re ngā. Ngā ma ke ia ma te wha. O lona leanga leo hitu I ngā mea. Pevo en tatala noa ai ni tausanga umamai. O le mea ai le alia e mai. E moni ele sau noanga le fionga le li minsta. O tula e pa ia wasetino na mafofau. O lana ia lava mea ia le awhai. Whai mea valea whapea. You know, peo no whai atu te leo isi taimi. O lewa na ola tula epa. O tula epa o tele le pepelo. Wha tele uma mea I lungo le pepelo no this. Lea la pe e sawai e nate tau whaavalea ina le atunu. O lo iei ta mama tina mātutu atu lo ia. O lo iei ia susunga whaafeanga ina e mātutu atu lo ia. Ala whaafena whai. O le a mai nei mea wapei o ni vale ia tangata ma tau whaasese, ma tau whaavalea le whai. Whaaftai whai ngā malo, mātala. A o ta iei lai inta upule tula epa. O le surprising. Bena piatu. O le mlau whaafonga anga Samoa. O le vai aso fau la sto na I vai aso fau le afa le iwa tai au le tā mā lo whaalolongia le fionga le li palemia. O le tatou pokalame le nā I le vai aso fau le aso sifulu fitu o Januari. Mana ia. Whaatai. Ia o le a telefoi ia se silafia le asa saa mai. Ia wala wal whaafonga anga Samoa. Ia aso to na I le ali tūla. O le afa le iwa mātou nei New Zealand. Okay, ia o le afa sulua matou. O le afa sulua matou. Pea.
Yeah. Pe falling mai e sa waya o lo o le plakaina e status mai ia nai lau tu. Ia whawhunga mai tula e pa. Ia peo na whai atu. Ni mata upu le sa whapeona lua tala noi nai ma le fionga le li minsta ia ale a. Le tūlanga le I mō whala au whasaina. E mata utia le sa sao whaafi o le whala au whasaina I sa mua a. Le fo e mai tawa mai nei le tae au le li poti mai le ntanga benga leo nei le tae au. Na whapea fwy o na mawaina nisi e toa 5, tō whaa rii ma le tamaita I toa tasi, o wha popo atu la I le whalpuipui tan malala, I lesi toa 5 sfu whaa lo o iai, wa 5 sfu iwa I lato, o lo o whaata lia o lato whamasinonga, ma eu le tūlanga le waiai, o loa le wha maonia mai e le, whamania mai e Salvation Army Addiction Services, wa a mai le lapata inga I le tātou malo, I le seriousness o le illegal drugs, le waita tonu o Samoa, le mess. Le wapena sau no ai le fionga I le advisor, ia Saidi Vao o Cristino Senio, e mata utia, ua sawa atu I lo le whataunga o marwana sa masania I tātou atunu. O se a fianga tele lea, ua tele ai le sawa ina o tina matamaitai a mai se whanau teini. Le fo e ua mai whaasala launga whapea ua adia e lunga le toinga a mio lea ua whaonga tēnei te talavou whaatali tani e ese le matanga. E leo se o langa le sa masania I tātou I Samoa ia le watu lai mai. Ia whaingta watatau o te lango ina le tu alanga le fionga le li pale mia. Le toi fo I le whainga malo I le tau ma whainga
e say no le unga ia lea ina ia tau fia le pe watu whala o whasaina te tonu o le tātou atunuu. Ia, maua mai tula epa. Le fo e maua nei news a mātou nei New Zealand. Ua toe tala noi nai fo i la le tūlanga lea o le 10 miliona lea le mea alofa lea wa wha mea alofa ina New Zealand i te tonu o Samoa. Ona o le tūlanga la lea lea se i o to mai I le news lea. Yeah. Mon mawina fasala wa New Zealand News. O whiutana inga sa whaia I le manuawa le mana wanui le sa mangoto I ngā taifale o sa whata. O le whiutana inga sa whaia I le wā o le Minster mai whafo le Ministry of Foreign Affairs in New Zealand. Whaapea le Minster of Foreign Affairs a Samoa. Lea sa pale mia I te maita I a fia mei. Ma wa whapea ina. Na io e ina le tino I tupele se 10 miliona. Le wha mea alofa whapea wa lava matatoi. Muta anga ila I e nai whamanianga le mo sa whata. Ia o anga inga nei na wheo si o siai. E le whainga malo le wa umanei. Ai, le pe mai tau atu nei. I le sa ila leo le lato whaipule. Le alai e oso mai ai le sa ve ma Minster o le. MNRE at the time. O le si o manga ia te susuru wha mai lo wale lei ato to mea uma. Le wha whena whai mai wale lei ato to mea uma o le peo na sao no le to te le e tafe le au wa iei isi ia lala whanga o iei le afianga. Ai wha whena la to wha atapula a ina le tupe ai se I tilo I te leo le afianga ma le waa lai ta atia lava I le mwhaina ave esi. Malo le whaua umerta. Ia, tau no pe ia le mena ua I ta po kalame mawhanu. I le tūlanga la leo le lau te whiwha soa tūlanga le tupe la lea sa whata. Ia. Mana ia le manatu le na mai e le fionga le Minster ia ali. Ia. E le o whaapea mai New Zealand, ana loa le malo New Zealand, e le tatau na whaaui mai le tupe te tono al malo Samoa. E la tau te avea sa o lava le tupe I o le tu malo. Ai e moni ai e le saunoanga le fionga le Minster. To ina mea whapea nei, a le leima mata I tū le lufi ina. Mai loa uma bo ai e ile ono na fianga mai se la wanga fai pisinisi la avatu nei la afai fo le tatou anga nu le whapea o le vā I le matai sa o le vā le matai ona alu se le o le whaasoanga ai tatau na vai tutusa uma tangata I le tupele nei mo mana I ela le manatu le tuu I le malo e lala wa whapea wa fai le research le malo survey e lo ai pe tofia ainga e fia pisinisi na fai ela I o le latou whaasoa lufi ina ia tutusa uma I latou e maua le whamanianga lea ia le la mana o e watu na watu lola ia tupu ai foi le ni pe fea tupu ai ni vevesi mani mea le maalofia O le tāua o le mene tupa mawhanua lea pe o le ua ta oto I langa tonu le whainga malo le wei te mini nei e lo toi whaatafa le whainga malo I le whaata oto ina I mea I awara tatau ngā solo ai si whainga malo o mea umai ana pipi o le whainga I malo taluai lea ua tusa o le ua onga mai ei lato moni le a onga ia lato ia mea I whainga malo Whala onga la mo lato, au ore te whaia ni mea pio. E sasi, I ele sasi. Ai au ore alo I tua I mea pio, ina ia benefit ai lato. Te rot whala onga tele na leua maua ele fast I le teimile nei. Mo le moni o le ai, mo le benefit o tangata umma o le atunu. Ia le la ua le, se whautala I ele mele o mai nitu le epa manato.
leo mai tau whaaleanga le malo whai mai avel tupe I tua. Ma nei e wha mangai ale. E ana po. Le ai le mea patino na le malo e fair enough I tangata uma. Le foi lawa e whasua I oe. Wa ana e saula oe. Ana whai ne foi lai ave ele tupe. Ia pingi foi e kama le bafo le makai ma le Tonu lava. La abati ei whapea ia langa o le matai, langa o le sao, langa o le tapa au o la le ai ele I whapea nā. A whai o le tapa au po le matai sao, ai le iei se a fianga lona a inga I ta tonu o tangata ni. La le mea la alu, ele whaasoa I nā. Sa ta tauna ave le wha mua iei, o lo iei a fianga, le au whai pisinisi, o le o te mawhaina maua le ala ngā tupe, la tau te mawaina, ia ma le ngata lea. Ele na o sa whata o le iei lona a fianga. O le mo mau mai, o lo o iei ia nuu, I tawhita whaane o sa whata. Lo o iai whapena na tawhianga iai, ia la mata I tū lava ia le tūlanga le nei o le a fianga o whingota ma mei I le o ngā sami lea. Le o le pe o tau ata mai whai pura sa whata. Talo sia ia o Natalia, leo awatu ia te ia le ta inga o le whono whabai. Ia, tau tu mai le nganga I le meo, le tam whai tuane malo. Moni, Yo, ia aone ua len fai mai nela le fionga le Ana Paul ale. Le foi baba ai pe te fu to so mai fai pule ma nisi foi mai si mana tu o le ua afia I mai foi. Le ua afia I ma se vaenga o si umu. Yo. Ia le la fata te u filosofia foi le pitonu ona tu pe ai le pe o tu pe mo sa fata. A le winga la le fai le malo o le faso. A fai o le ua ta ua e a fia inga te wharu si umu. I se vaenga si umu. E tau rana whasa fua I se vaenga. Ea, la sa fia. Tūlanga whala le tula epa. Wa pēna e sau no nei, o le tūpena a mai mo sa whata. A whai o loo iai lava survey mga ioinga o loo whai e mata I tū wairi ni a fianga o nuu taftafani. O inala I le whai ngā malo la tau te whai ai, loa la tūlanga o le toe a mai o le tausanga le malo New Zealand. O le toe whai mai o le tausanga fau le malo New Zealand. O sa whata lena a mai ele wha manuianga lea. A o lewa I ele a fianga o si umu mai si nuu taftafani. O ina toe whai ese fufuanga. Pela le mela lena a watoela o manatu. Ona o le o tutuunga iena whai. I le vā o le minstai vai whafua Samoa. Which is o le palemia le fionga tamaita I a fia mei. Ma le minstau vai whafua New Zealand. O lea la whapei wa wha mutai I wa lava 10 miliona. A whaile wa lava 10 miliona na o sa whata. Ai ele a fianga o isi nuu lewa I isi po ai ma isi nuu. Whaafewhea lana tu e mau me se tupe pe a whai wa lato sainia se malienga wa lava I. So this is o tūlanga le sa le tatau le whai ngā malo le pai inga le na umatu nei. La lato te iloa e ma ale le mata upu. Tele le a fianga o fi ngota a maise le matai ai o tangata o le tūmalo. Ia mai se foi ia tangata lo o ia la tau pisinisi tangata tawhawhao atu o le mawhaina toi atu. A le wa whai whaapea le dio le na whai le fionga tamaita I le sa palemia. Ia, ele te tonunga I peu manei o whasoa mai ia, le fui lai whasoa mai ia le fionga le palemia I le nawa yaso, I tapu kalame. O le a manino atili e mana ia mai ngandi whaatata mai ale o le whainga tonu ale tautati ai lea ua whaati mai whoringa mai ni ta ilo ia oe whoringa mai le alu le maro le ua temi nei ua le o toi whaatafa e tasi le meka ua o lato decision making ua ni toi iai se whaafefe te ua la e ia le sasi me uma o le whaatino ina o tiu te mawhaina e le toi whaatafa le maro le whaia O le mana ia tula e pa le whainga o whaiunga le whainga malo le wai ai nei. O la sa mua o la tau sa valia. Sa whaia la tau sa ili ilinga.
Sa whainga lato ilo i longa, ai le i whaia ni a lato whai unga. I le te o mele sa iai mua. Te i la wā sa mua wa saule tali. Wa whai le mea lea. Ai le i loa le atunu. Ona o le a. I le i ai se wha sa fua i le atunu. Le i eni su enga pe wha atala noa. Compare i le whainga malo le wai ai nei. Ua study umal whainga malo le ai nei. Mea sa tutupu i paia inga ua tuana i nei. E le to ia fo i ai la tatou whainga malo. Ua sa wawali i luma. O se luma na i le leo Samoa. Awane i toe iai se whawhitauli. Awane i polonga o tatou tangata. Mani, mawhanua. E lo so toe pai mea i le mele le chief auditor lea. Lea ua alu i le palemia. Ua le toe mana o toe apply le wanga i pe mata i 5 tausanga. Ia to finga le chief auditor. Ina ua talanoina, ina ua maua e. O le mena le tufiro. Na to tongi la matangata i le tupe le 1.5 million lenga abe more company le faf. Pele ai. Bena fatutula epa. O le mana ia o le tawa yaso le la sofitu. O le tato po kalame ma le fionga le li pale mia. O ta sili le na e tu sa o le fionga le li pale mia. Wai le mwhaina tato talia tato te lo ilo atu. Po o iai, pena tatongi ia le awaianga iai Samoa i le tupe le nei pe o le ale tūlanga o iai. Man tua foi la, o le avanoa le o le suetusi. Paulo le avanoa whakon kalate ai 5 tausanga i lo o isi suetusi umata i tolu tausanga o isi CEO umata i tolu tausanga. Ada banga le 5. Ai se ame o lenga 5 tausanga. Is it because lang o na son-in-law? That's conflict of interest. That's conflict of interest. Letu alanga so o le fionga le li pale mia. Ia, atu inga mea ia lena bevesi atua ia le mea. Pale mia na ia CEO la tali. Auditor. Auditor ia lona son-in-law. Se fauta la tato ele mate le mea lea. Ele pei mafofongo tangata. Ale lava tau langa mai le foi sau langa mai le apo le fai ma me maua tuai. O lona langa lea. Le pre-foldinga mai o sa ora to ina le sa wato ina tam fai au mai le apo le forensic audit. Ai le lo. O lana poro le fata vale mai. Ai alia e mai i le ngaru lue o le official na batu e fa mo. Ale lava na involve na tali non sanino. O te lango ina le manatu le fionga le li i minsta. Ona po ale Yeah. O lana maule a mai e le fionga le li palimir tai o malo. Taimi le ne o tautu o wanoa. Fai sa o le fai unga. Wa tato vai ai ua fia ni taimi. Lato te le mwhaina lato whaasau sa ua taimi o lato paya inga. Le mawhai. A le la watu la i mai nei le whainga malo le nei. Mea tonu ala le tau mawhai ai a mai i lalo le fionga le ri pale mia. Ona o le o lea ua ia savalia ma tau mawhai whaile mi o tonu ina ia maua e sa mol file mu ma taita ina le leile tato whainga malo. E le mwhai anto fo i se leitu la epa. You know, he's been there long enough. Wa manatu fatu ina o na o ia lava i ai leata mai. Wa na o ia poto, na o ia loa whasoa. Wa peo ni mea to tino lo na ainga tupe maa seta leata no. Lesi me ta walenta no meto ina. Anapo, ale. O whaftai ale toi au mai ale toi ina mele o le triset. O maro. Ele se tama isi be. Le ala manatua foi tato wa ai ile fontanga mun le parlement. Na toe te fa la va ta wala ma toe liu le to fa le fionga le li pare bia. Ona o le va ai I tengo que si masio tengi ia fo I tata ia to have good time with their families. Na ma foi na le fao e sa noa. Ioi
o le manatu na le fionga le li palemia. Ai au toi manatu la same time tau sanga tuitua. Lea na la sa uni le fionga le li palemia ma futa malona ainga. Masiana ai o tam fai e loka le fionga le li palemia. E le fa se tau I masui. A le o tato tilo I le pattern. Yeah. Do they ever care? Do they ever se lang na lofa no? Not even. So they foi la na sa no le fionga le Honorable Ali. You know, now is the time. You need to do something. Well, I want to have a no yai. Yeah, le au fa pe mai le fionga I le Minster. O le a fa tau nu o le fono le la pe to sui fono. O le fa tu o le lafu. Ai o te tariton. A tuan fa tu e fa tu ale. Morning. O te mana to fa tu ale ia le turanga le. Tama fola yai. Le vai aso tu le sa tu sau la vai lungo o for your live. Ma ana au pa anga ie fai mai ana pokalani. Ua pena sau no le fionga ali. Yeah. Ua uma na whaasanga tau le fionga le li palemia. Ale wa whaasa sau mai le to a tele o mean star. One, le mafua anga no wonder lava. No wondered. Le mafua anga wano fai malalau le pepelo le fionga se tu lo le fionga mean star tupe. Le fionga ya mulpola ana vosa. Lau tasi le mean star pepelo. Ai sea. Wa le mean star na lesa tu ina le forensic auditing. Yeah. Yeah. So ele longo le leile me le lango fai marto ina le lau pepelo tangata o le kapineta. Tena fai atu le mana no la tu la epa. Temine ya tu la epa. Le koe kea. Ne koe kea. A fai fo ya se me tu lau lava le a fo le tama ainga. Ai foi se me le fifia se fai unga fai tama ainga. E na te lau fo le pepelo le fionga tama ainga. Fa pe fo ia honor, he only thinks of himself. Very selfish. Le to inga tangata le wa yai. E tasi na to inga mafaufongo mo me tasi na symptoms mo aisa. Malor mafaufau. Yes. Yo fa maloina mafaufau le ole ia ele la su te tonu. La le fasalango mele ole fo malor le tuition pe famania. E umi te mi ferpitu ia. Is it 5 or 7 years le e whaelo mai e nisi le tula fono. Ia e mana ia o nisi na o fesili e mana ia ai a mai e le fionga le li pale mie le tali o mie nei. Ia. Risi me mana ia mata noanga ma ale. Mana tuala o ia o le lo ia. Le rile o fontoe. Ma le rile o le ale pule. O le fai mai e mana ia le ai pau me ta tauna fai il parlamento se tu la fono fai le drug test. Ale la fai mai ia le il ministro le o le la tuta noanga ma tu no cap ele se ele tau fiche se tu la fono fai it's a must. It's an authority. O le authority o le current sitting government. La me la fa tu la fono inai. Yeah. O le fai le tau na ai le o ni fai se mea. Wa sa o lo le fionga le wa fai langi fo la nga le aki epikopo ya mata elinga wa tau langona sa mea o le ama wa sisi. Yeah. Na fa te mo le fionga ale aki epikopo lo ia ne ya mo sisi. Ia a lope rubbish. O mo me o tala tu mai tau fa sese ai le tu no. Ma fa sese ai manatu tangata fa pe ia lele o le fainga malo fai nei winga ai le pasi se tu la fono. Hell no. La me la pasi se tu la fono. The current government o la tole na le wa mai le authority o le me tau na fai. Yeah. Ele titi nei me wa ma kawaina ma le fionga le i minister ne yaso. Le ngata foi la ile tulanga o baenga ia o tulanga o fala o fasaina male alu malo si fenga malo
anga i tonua, a tonu o leo ua sanga tonu mai le ofisa leo leo. Ele se matua sanga tonu tele ua iai. Awa te lelo na swinga. Yeah. Ua te lelo na swinga. So ia le foi lana istama itailo na matonu le na mai le na fomeni. Ia o le mata yo efo, pali efo. Ia wa tasilana le na ma vai nei taluai. Te ropo o latu ina ia o New Zealand po fa ma vai ma no foi tono Samoa. Ia le tu singa na mai le kilisi masi. Fa pia wa yailanga appointment overseas. And somebody said it's either Vanuatu or somewhere along there. Ia tailo na o tala le na o mai. Le ngalu rue whaatasi ai o le office of Tiute ma leo leo. O le tamu whai e whaamautu matu tools. K9s, o whaata, mea uma, ia talo sia lava, talo sia ia tura i mai se e tangata na matara noi nei, ia o te se te mea lo pukamino tan, na ia ta ua o ia na supplier ia le. Ia nisi fo i o le au taita ia tatu atu ni Samoa. Le se furu tau sanga tabuai. I mea ia. Io e le temina ele i femina le latu masao. E la vea ila mata mai ta i sapania. Ni waba aire whaingata. Le ala se feu leo le mata upu. Le ala se feu lea. Lang o la tau waia sa whaurulua. Me le linga aileanga salama. Ino sia le fionga le li palmia. Wai e le tai o na yenia fianga le fionga le li palmia mea nei. Le lawa le na tau ma fai la tau fia me tu la epa la tau umanei. Fono tova fatu lau tala. O lesi le lo ye ese le poto e lafio fono toi. Ai, o le naima nino ai ta tau al whamasino. Nga koe revisit ia le case lea. Fono toi mato mata. Io e. Tarong to reopen the case le na langa e o leo turi loa e whamasinonga ia le ungari i mai taftak pa whale aliki. Ia issue fo ia le warrant of arrest. Io e. No. O tangata lana. Ele io o mai tonu reportu. Ele compela i le moli maulea ua whaatali le taime tula i e te tono whamasino. Atu e se i mai tonu. Atu e se i mai a. Tatau a whaulana na whaise suenga i leo sa tiute ai i le whale whamasino le aso lea. Lai lato te loa. Sa tatau alo nana whaise whai unga le whamasinonga. Ta ofi le awi li ringa le case. Atu e sa ili mai a moli maule nei. Ia, le male mau tangata o le ua maua mai. Lima se fulfa, lima su tolu, lima su tasi. O le filosofi tu le epa malan foi mai ma. Pe e fa tu ala anga ile fai ngā malo sale te tau na fa ala uloina tau ilato. Io e, o le fai mai e sori tu la fono le amana. Ai le, o le official leo, e maninoa na lato e sili le advice i lo i sili, ma lo ia, o le i fai meia, o se fainga, e tau fai ia tu i titia fa fitau. O tunu nei a mai sa o ilunga. Mai panga nā lava se tangata o lewa wa maua. Ai wa ave whaapitoa sana application le suppression o longa ingoa. Within the rights o le mtanga wenga leo. O le mela te siri nia ila ya utula epa. Ese le vabe o le tusi lima tongi maa o toi ina neo tula epa malanda maenga. Ai na alu nei e li poti mamolia ia king fai popo. Na alu nei fai ia tala lei paunga. O fe, na expose mai ata time straight away. E o foi le fionga le li palemia. I le time foi ina ua. A fiola fionga le li palemia i le. Ai le i whaatauto ina le a foi le tūlanga le tofinga palemia. A la minsta. La meno iai. No, expose my lava ia le news, a le observer mai lato, a mai le swafo o le fionga la au di mali toa no this. So o fiala, 1 minute
Yes, tulafono when it suits them. Next minute, tongi lalo when it suits them. Ah, hell no. Le whapena na whai. Ia. Pi whapena, leo toi au mai e toi ina I lunga le tausanga lua afe se fulu man wha. Leo an toi au mai o whapea mai o ina na avatu ai le malianga malo o whatasi. E am ese aile ngō Samoa ia male dalo vanga fo I matitiba. Pe o leo toi tam whaito ina tam whai whaasuf e sufi manatu malangono tangata I mea na whaia ilona vai taimi. Ele o te tonuina tangata. Ele o te tonuina tangata. Ona winga o leo ana nofo. Ai pe o lana me se sele fai te minei. O le maroro le. O le maroro a se I tapo ia fai vole maro. Ia o le ase tu nanga o me monia la tu te le o ngai le maro. O le la tu te fau le malo. O fingsa ona o le upusa o le la tu te fo le malo. La tu te le o ngai. La tu te le o ngai le malo. Lo la tu fo le whainga malo. Ma le simia. Wa le ma whaina la tu ua le avanoa. I le fionga le lauli le mali e toa ma lana kapeneta. Tu le avanoa. La tu te whai o le la tu tiute o le taina o whainga malo. Ala le mele iai. E a mata mai a vela a mata atu le nei tausanga. Lua ono. A vela a mata atu foi. O te whawhetaia. Lewa a mata lua ono. E leo te tuu mama ina le fionga le li pale mia. Le telo le la pisi le sa lato whaia. Ma whanua lato te le tele ina le upuna o le tuu le wanoa. Le alamana lato nganai. Ma tu te le tuu se wanoa. Mo musu tu le wanoa. Wa mela ia le fefe ai. Le fefe e la langa uma le fionga le li pale mia ma lana kapenita. Mea pipi o uma. Mi fola mai tungu ia tan malala ia la tau ia. So be it. Wa tau nu wai lole tala sa tele no whaia. La wato e o ala tau e whau le lato hotel I tan malala e to e o iai te tonu. Ia, ele to e lilo na lo mea ua o mea foi na whapea na lato whaia. Ia, tati ua te lona tu da polisi o vanga uma ia vanga fau uma. Ai o te tonu o mea uma e tau le tau whaitu da e to e whaalaulau mai ma to e whaalaulau mai. O le ai mani lanu o nā mea. Le ai ma se mea o nā mea o to e la lanu le temini nei. Aisia, ona o nā mionga ia o lo whai temini nei. And that's exactly what he is. No fu fale mafo fau iai. Pena fatu. Mata lole nei tausanga. Sa te tau manatu. O ani moi mitinga. O ani mea manao. O ni atina e lei e te manao e whai mo le tausanga fau. No fale mafo fau ape. Awe amata tule nei tausanga. E le fo I lava le nei toi ina. Na le la langa mai o le sileanga. E whawhai rungo o le sileanga. O no lea. O a fianga anei o le aisa. O le a fianga nge o tangata. O a fau a malo. O le a fianga nge o tangata. Na te le talia ina lo na to I lalo popo. O a fianga fau nge o tangata. O lo I ai mea wha lilo. Wha le tonu. O le natia. Le la le na fefe nei le whainga malo fau. Tango nei e matau le mea lea mawhanu. Mata mai ia mata afa fia mei. So o ane tama sese le lofi le tolu. So o ane pau ata mi o tama sese le na sau fafo le aonga. Fo ia. Tula e pa. Tele alo na taimi na whaingalonga mai fafo. Na tu mai fafo le malo. O ina matau ato i to ina winga maanga I o taitai o malo. Taipai o le taitai o le malo le nei Venezuela. O le tuenga lifestyle lava lea. Ma le tuenga lifestyle fa komenisi. Lena tau mawhaile toi ina e rana ele tato atunu. Ai o te whawhetai I le atua, o le tau lau o lon whamoimoi. O le mua le tau te vai ai. O le nofo toi ina. E tau te fiu ina nā mea ia. Mai sau le sia unga tupulanga, ma le sia unga tupulanga. O isa whainga maro e pale mia le tamā,
CEO le atali to chief auditor le atali sana mo o Ai le tau lia le tele ona au ainga ma tau songa. Le wa manoti solo te tonu ACEO o isi matanga duenga. e whaanga na ina tangata. Ai sau a whai mai. Kia, tau tia mai whawhainga ruenga tō au tō wō. Io e, matu inga me wapena. Ai le se iwa ai ane la wailana me whai, e le tue lilo e la lo. Mai o lona ila ia. E le tue pa ia i se whainga malo. Le winga tonu na le whamtalanga tu la epa. He will bring up the rule of law when it suits him. Yeah. And he will break the law when it suits him. Babe tele le tusi o le lima, ma lau tau whaaleanga, tau whai, i isi tangata. Ai se i fesili fo lava ia te ia, po o whea le tūlanga lai tūla iai. Ia, o le nā, e pi o le ia fianga tele lea, o lo tūla i mai i le teimi le nei. Ia, o le lua fe se fumari wha le pi o le uan tue o mai ia. Na fola mai lima o le United Nations o umare mativa o Samoa. Nara winga o ia ta. O lona winga o Samoa na matiti. Ta sila na me tong tatara no iai. Ia tinka na mativa Samoa. Mai le amtang. Ele i ese mativa i Samoa, o ia wa wha mativa ina le atunu. Le nā tonua. Po le harto inga me, o le vaenga labo development. O le vaenga labo. Mana tua tātou Samoa. Whawhen whamai mātitiva Samoa, tua le ele. Ia. Tua whatoanga tele me te toe whai. O ele o langa o Samoa i aso ia. Ele i tele ni whamai ese. Ele i tele ni whamai. To tele o tātou a inga. A maua lawal whaalifu markoko Samoa. E muli ane maua ni foi. Ni povi mani moa mani a maua le koko Samoa mal whaalifu wa le fiafi. Sa ola ma soifua malolo ina le tele o tangata. Sa umi foi soifua o tangata mātutua. Sa whapea foi una le leia o onga le au tala vou. A le tūlanga le wei nei. Ia. Lenga te nama ni mea olo tau fo atu nei. Le mea le tau mwhairi tatu whainga malolo te mine. E ame ese mai le ngor tatu atu nu. Ia, ma le blacklist. Ia. Leva pe la iti ni mea na fia ngai ma le olo fia ngai ma tatu whainga malo. Lea olo iai i le te mine. O whipia na o e whisilingia le fionga le li minsta. Man tua le mta upule nei o tātou le tātou maftanga a le SSIG. Lena la langa ina le LTRA 2008. Ia. Ia. Ia wa le ua pasia le, paure mea o le wha numera e avese. A le SSIG, Ia. Ai ielo tatunua. E o to tele o tuto tasila iei, a whaile parota. Parota umar fas. Palota uma lango le whainga malo. Ia. Sorry, le whainga malo. Yes. E o foi la o tele lopo fe me tu wai ia fia me. Tele lo ia Wayne Fong ai o te mauti noa whalu mawanga. E palota e whainga malo. Ia wa taimi nei. There's no obligation ale suile ia whale mawaenga. Whapea unga o le sap. Walanga le o recognizing le sap i te tono whainga malo. Isa la tuntida tutotas. Yo. Yo ia fia me. Eo ia fia me o fo ia le tinu. Yeah, but then we all know Latino is a sore loser. He will never. Tatala noa i le mea le ua le newspaper o whaasalo mai ia. E le o maua i le atinu uru te teifona. O le latu tu malo. Au ia o te whaftai ba uivi i le tua whaftai. Wa e to whawa whailwhai unga na te le mawaina. E man tua whaitula e pano whasoa te oi. Sa ia o se su enga o se tasi. O se tasi e a fo ia lala mau na le malo tele. E le tau i tūlangi. Ale maua enga. O le tu mano a le atinu. Le starline.
le stala ia le tamali nei malona fatua. O le stala le benefita I vai o tupe ma aseta ma mea o le ave ia le tumaloa a vai ma a faleata lua. Ai le no fo sama. Ale no foi Samoa fa maonia. Le lunga ka le benefit ai. O maua ini mea la tuai. Tusa ole tusi ele swafa ole e no foi ngā Utah. Fa pe ole no foi Samoa ma o ai la ai ele tupe o ai le alu ai mea nei. Ele o ilo ele ngali o la no foi Amerika. Sorry. Ia nei mea langa o le tate tala no le atina e o Samoa. Ai le ase si atina sili pe o le atina e no nu mafio anga ma ainga. Social development. Wa mana ia foi lea. Ele le te fono ai ile fon fa vai. Vai fa fente te fono ile I mafai ona. Nei palota ina ia lona suni. Ta o te loa le se ta penanga le malo le te minei. Ilo la tu sui le la tamo e mai sa fata momua. O te loa ia peto e alu fo ia se meo se rochio. I'm pretty sure to have se rochio. O te ton wa le masina fo. Masina fo ia February, ia. February po much. February. February, yeah. Ia le masina fo. O te ton wa e fai ase latou fa la wiloa. Ona o le sui fo. O te ton wa la e te tawana o nau. Ia ai monia fo pe a fai se fa la wiloa. Ia wa tali tonu ia le tumalo sa fata. I fa manuianga wa latou maua se taimi pu'u. I le latou fai pule le fionga ia te ia. Yeah. Se tala noa lava le behavior, I le attitude o tangata ngā rurua le malo. Tangata whai ngā rurua le malo. Mori mawina nisi. Whapea na watu I Samoa. Mata mai ai le official duty le customs I le malai waalele. Se ia ngai mai I vanga oma e mesem tanga rurua le malo. Pe olo o atangia mai ei tangata lato te le welcominga. Ia malo tangata whai malangai. Ilo tatou atu pe amata mai le front desk I ngā ruenga le malo. Ia olo iela le matenga. Ai o tangata nei o le langongo ina le hita pipi. Ia pole le well trained o tatou tangata I mo me tutem whaiwa. Le mana ia le mta puna wa e mai tu la ekpa. Au fa fonga mai malo le atunu. Atau whai malanga I Samoa. Atau tau nu watu le counter e fa mai ngutu. Whai sao iai. At least a smile, it helps to welcome us to Samoa. To sao iai. Why at the end of the day, it's the taxpayers' money let to ngia la to. O le tau sao fo le nā tātou ia o atu I whafo. Le la tātou te atu sa atu le manuia I te tono le atunu. O le develop ai Samoa. O turana iai. A whai fo I tau whafonga mai o tau nei. Ato atu tusi lano le taimi. Ma le, wai iai lato badge, wai iai lato ID, tusi iai lato tusi mai lano. E sau le fale, whai sini au ta mai tusi. Mo le ofisa mtanga menga. Whai ro ia. O le concern, ia wale na te no fo New Zealand. Le fita te no fo ni o atu no u e a foi. E le training o tangata whainga ruenga. Io e. E pe ia tangia mai le customer service at tu atu no. Le me o le fai tu au. Le me ta o le a fa pe le langoa ia le whainga malo te minei. O tu inga fodinga lana e fa ali. Ai tau vale ai la le malo. O longa leanga na. O le tulanga le nā tula e pa an. A fa fonga mai fo le to tele le malo le atunu. O e o lo o whainga ruenga le malo, lo o whaie le tutor customer service. Right now,
I le matanga luenga o ia we are trainings for your lau team. Yeah. It's just because o ia mātou pa whaangate whoni. E le pia because the person can't see you. No, you still treat it as if o le te face-to-face matangata. What does that mean? Meaning, ia e bubbly ma e fia le talinga o lau telefoni po le ale whaafita uli le wawala au mai tangata ia te oi. With the tone of your voice, le tone o lo leo, ina ia le leile tone, it brings that person feel confident e mawhaina whaasoa mai. A whaila, just because e te leo wa aia falling o tangata le neina e sa e aria. That's not how you do it. That's not how you do it. A mo ila to o whaiele face to face. The frontliners, you are the frontliners. You are the people o leto te sao linga matanga luenga po o leale ofisa lo e iai. O falling a fia, tali fia, a wala mwhaina e tala noa tangata tu walalo. Ai le o le malo o mawhau, malo fallinga, that's not, we are personally to laipa. Wa lo te mai te wato te lo mamalo le tunu. Pe whangane leo atu I whafo. Pe e whewhewhe ane whai se tala. No, you have the right to say something. Afa pe whai te musu e whaailoa iai. That you feel that you have been disrespected the way it treats ai oi. Like I said, tusi umai lano. Na e saula ia wala au le whailau tusi po ai le mtanga luenga. Whaaleo iai. Whaaleo iai. Wai e se le ti ngā lota loto. Ai te vai atu. E le whapenale treatment e whai tangata parangi. Sangi, well spoken, had that respect. Ai o mai I o tātou tangata. Na peila I eva ai mawalalo I o tātou tangata. No, that's not how you do it. Yo, le meta ua na a tonu le sau vo ilo tapol kalame. I tangata whainga ruanga tatou malo. Ta tia ia ngā ruanga company ma pena. E pe o le malo la. I latu te ia, e le ala le whai I o tātou tangata. Ia au atu nei la I tia tunu ese. E whaali e to ngā winga I. E whapeta atu suri. They would retaliate. Yeah. Tangata mai whafo. They will say it straight out. O te re peona e whapea mai to ia company. No, that goes for companies as well. Wai ei taimi e ia tātou tangata e o I company nei. Po o ani to I ngā pisinisi o whai. The same thing. The same treatment. You speak with respect and you have that tone e te tala noa fia tangata. Mana ia, ta pai mai I le whainu mai nio le sifuta o sanga o le whono ta talo o nisi fu o kalisi lua. Pilenta ia e la whiunga le li pāremi. Aina ta ua ila li pāremi. Ia le talu ai ona o le tunau. Ona o le lango malosi e Samoa I le malo Israel. Le ala ua ia ta ua ai o le a whaatuina ia se ofisa. I le lope se ofisa o se ambassador, po se konesula, po se itutono Israel. Ia le whaulango. Ia le whaulango. That was one of the issues that was one of the issues that we have raised malana fionga le pale. Yeah. Wa o le tulanga la lea. A whai nei ai whaataunuina le whai o se ofisa au tū o Samoa I tutono Israelu. O le ona palu wa I lea o atu nuu ua whaatuina I tutono Israelu. Ai mantufu, o le lona valu ai nei o pae inga o afo yo palemia I lana fionga le ali palemia ia tula laudia mali toa. So it's a win-win. It's a win-win le mata upu. Ua tatauna iai se ofisa o tātou Samoa ampasa, konsula, whatever I tono o Israelu. Yeah. Tua o tātou tangata lolotu e lātou te tusinga I
Ia, whaatai le whionga le li pale mio le atatala lo ia se tātou ofisa au tū te tonu Israelu le nuu o le atua. Sure. Mana ia ia tina fui fa moi pe a fa to wina. Ioi. Ia ole le si tangata le o le to ina fai fi au le fa muina o papo. Lo fa me fu muina. Fa fe na tikla mai le finga le pare mia o ia na apply. Le foi lan fa loida ni ali. Ile ai Lo fua. to alua na apply. Ana sa manino ana o mai. Na le to alua na apalai. To a wha ele I apalai. E to a walu na batu le tusi te te. Ese fa o le ele apalai a opapo. O hao no tali ai lungo lo penga te whailangi. Se to ina te pelo fua. Te pelo fua lai maua uma mai ai I oli I le panel. Tangata na apalai. Tangata na te te. Ma tangata ele iai. Ia o le toa whālea. Le lau te nofone ma whawho. O le toa whālea. O tui la epa. Fono toe. O limongi. O ai malesi ato I le toa whā. Loau. Ia o papo polo au. Ia au le si toa walu. Le na watu lato ingoa e te te. Ia. Te te leo. A le la whaasala lau solo e limongi. Ma ia o le amato a vea tu la fono la tu la epa. Ia e awe tu la fono lea. Se mata upu ale a fol whamasinonga. Ole anga batau ale whainga malo. Ole ana batau ale malo lo tu le foi. Ma ua iet whaing whabai. Io, e wai e lato whainga whainga. No mai ne foi lato e whale lato kola ma le lato pelenga. Na mai foi a lato aiainga ma fon whaamai e whai ele lato whiwhining. Ale la, pe whoninga mai wha sau sili. O tūranga tōnga na reia. O le vai inga tele ale iai mea le o tele loa mana ia whaonga ina nei to ina whasamoere upu opposition. O le tuangai. Ai a fuala iai mei e whai nei I whafo. O le whaatino inga nei tuangai to tonu o le whale o le pare mene whina winai mata o tala no atu tala no mai. Wawa ai atu wawa e mai. Ma whina o to tonu. O mai whafo tamane. Mai se ili masei ai whafo. Ioe. So le winga lana tala ele o se tuangai le tuangai ar tatu parmini. O le tu te che. O le tu tau whalea. Le tu o lo fau le malo. O le tu fau. Ioe. Tu awa ana oni tangata e ia mana tua. E leo tu sa mo ia soia. O sa mo ia soia. Na le le tio ai whalongolongo ai le au matutua. O aso nei. E whiarua ia le afo ia le talabou. Malana telefoni e whalongolongo ai taimi uma. Whai tau. Mau telefoni. Tele devices nowadays. Yes. Sickening. Wa mau tupe tele o ainga wa tofu ma le TV e mata ai lunga o penga ta whailangi. Tauta iae, lupe whaalele o le Pokalame Savea o Pokalame Turisi. Wa tele vaenga. O le foi mai tau mai le tele foi o nisi sa wala au mai. Ana wala au mai tupai, wha mole. Wa ele to iei lunga Pokalame le tio. O whatu lei wha mali atu. O au le whatua hae mai aso fou. Ai, o le au te iei te tono Pokalame, whatu pēa a whai mai. Se wa ti ngā foi talinga. Wale yese tau tai yae, ya na stoi ino tula epa, ai ele ngale vai atua, wale o te osa mai tula epa le ngali in tupua ale Australia. Ale pe se tama le ngali, ile o toi whaia mai. Ale wa e mai lunga le sawa, ale ulupo olea mai Australia, fatu oile ai mamo. Ia tulanga na iai, wa iloa e tangata le ese senga. Ele o mai e sa ili se mea ina ia whaafile mule tunu. Ma, wa se ele wa al whainga malo. O le alane si mea, tau te whiwa whale tau whaleanga. Ele malue lue.
A whai leto te whai mai nei whapea oi o tau na toi na lato tau aveina whai ngā malo. Anga si la fia sa mua e lato te tali tonu ina o tau e le tu mai le fast. Aia o le taimi o le atua le watu la i mai whai ngā malo o fōu. Ia, wa tasina me tau tilo iai ia le tatu wat nu man whamasinonga. Po lea le latu toe vava ai i le tama le ngari i le ua carry on inga le po kalambe. Nanga i le ola i eiso u loa faa le loia, faa le whamasino. A o le mea tatu te vava iai, o tuila epa. O le tangata politiki. O le tangata, e na te sila fia le leia. O le ua a fia le ngari lea, po le atu nga, a le la ua fai, a va e le tama na fai na ma interview. Vai ka mga whakadia le. So, o le la tau te wawai, i le tūlafono samo. O le ala se vai e tūlafono le mena. O le tūlanga la le iai. Pei ona o wha noi loa au ia. Wa ta tau loa le matanga le ngā leo leo. Wa o la tau le lena a vea conditions o le peo. Le sa ame. Wa ta tau le matanga le ngā leo leo. Ona la tau toe li po tia le mata upu nei le whamasinonga. Wa o lena manino le afo le whai unga al tamaita i whamasino e awane i toe whaia le la po kalame se i uma le whamasinonga. A le la wale e whaia mai e la ua, a wa whai mai e le la atari, a le producer i la ua i tua. So therefore, o loo iai le la fianga, o loo iai le la le li o le le tui. Na matu mo mua le na e patanga leanga le iai i. O le whaia tau whaaleanga. Ia. O mai lai whina te malama i ala tūlafono. Once au le watu conditions o le peo. E a fia uma, leanga e sa. O le tate vai atu tamai titi e whaima pe e whisiri mai tu. O le winga na le tinga le loto whapetu la epa. So who are you? Wa e manatu i whana o e wa e poto, na o e wa e loa whai mea. Tau mai i e te tau wha se tau whaaleanga i le atu nuu. Ia. Ile se me sili na lo le o tatu. Ia, e inisi mata upu tau ana e tapena mai i naili tu wa umatu au nei. Tusa le tatala lo i o le tatu le ai o tangata mātutua i longo i pulotu. Ma ia le tatala lo i e laso sfuluiva. Wai o ia no whanga le tula ipa. Io, lewa no iai au lai whai ele a o ngā longo i pulotu. Poi o lea o ngā nā saha o ngai ia le aki e piko pōle i e te mine. O tamatu ai o longo i pulotu. All right. O ai le no whanga, e sele mana i o le no whanga. Pare taimi la le nei, o le suinga na le wai ai nei wa abe ese potua o ngā awa toi whaafo wina ma wha wina ia whale a wala le no whanga mo tangata mātutua. Mana ia whaile nei au nanga, ina ia whaafai ngō fia ma le tau tapena mai nai tangata mātutua, ma i le sala whai e awe oi ia foi mapu i whangadele. Ia le tōna la sa uni whai ngā malo e whaasoasoa ia tupe maua le ofisa wa onga, e le ito e amataria onga le masina fou. Mana ia le whaalongolongo atu i le saunoanga le whiaunga le li pale mia, anga i special mo i lato e mana o ngā whapitoa. Le lawa maua le lato te toru se lauta la le masina. A o le la ea onga, o le fo ila la titilo iai i le tāpenanga na lea whainga le lei ia launga tasia uma i lato. Ea e lola onga pe o le ia malamalama mo i lato e pōle wa ai, ia whapea ia te sese, mo i lātou i iai le lātou mento. Ia o tūranga nā le la whapea la a to ilo le whainga malo ina ia launga tasia i lātou e mana o ngā whapitoa. Ia o se whiwhianga tula e pai na wa maleli poti a le afoi, a le fionga le sui komesina. E le peaceful o le nei kilisi masina umatu nei. Na le tasi lava le wha lavlave le na whanoi le ola
o se tangata ua masalo mia ua pule lava ia I lona ola. Ai o tele o whalewalawe mo me o ta me tau taamali, sawa taamali. Ia na tā mai lola ia le mea munmuri le tuna epa. Na lafo mai tangata ia te au se live o leo mai. Tu sa lepo e mai le vanga mai sa vai e o mai ia pia. O ka wapo e mai le live o le matua I sou le anga o le tai. E alu lunga alu I la lo. Really bad. And I feel sorry for tangata no mai ai. O isi wa pamaile mai basa. A wa tupu tu langa le matua I sou. Pamela sa yele popo lenga a o e o tau nu manuia le maa. O le mea whato e lau tala, a whai o le wa moli mauina le low wā o le tau I Samoa. Wa toe tō manatu ai neila I le waa le catamaran, le na o kaina e le sa avea ma minsta o ngā renga titele. A titilo e le ngā whatia le waa le sou. Wai e le o se e le pei o waa ia na le na o nei, e maua lunga wa. O le catamaran o le waa Pese alia Io, o vai esa o Australia o no foi Australia. O catamaran le whaonga I vai. I vai. E le so wā le foi le sami, Ta fe pena whape o le waale nei le anu. I le taimi le live le na mai sa vai le aso farai le vaso le te anei. Ma toa I le yanga lolo wale tau. Whaftai whala whainga malo le wa delay. Dei le wa lato delay inga le a mainga le maa ona o iei nisi vaenga tui wha delay Ia, mana ia. Aia ta na kanga ia se simta o isi stamta pui. Le ai o le na pawale mea o le pena e san lua sauno ma le afionga Minsta. I le malosi o le drugs o nei amato New Zealand e le vaenga ta o le Ocean Blue o le Operation Ocean Blue le na maua e divers e se lau 2 kilo o le cocaine ai na I le sea just o le ship o le vaa o le doki o le Port of Tauranga lenga ngā I lalo ina o le mena leina maua whawhetai I lea foi. I le whale o loa lea, it's like a diving shop, like a fishing shop. I mea whangota, mea tangata diving. Ai na o ina, to o lua I la ua no I te tono whaloloa. Ai o atu piki ia ma meo expensive gear mo tangata mauru. Ai maua ea, clearly they know nothing about diving. Dei lasa yele masalonga o le tangata yonga le whaleoloa. Le lana li poti ai loa. Le lasa idiele mawai se lau 2 kilo. Le ngā I lalo in sea jest o le ship o le vaa o le dock I le wafui o Port of Tauranga. Mawai le te leo le afianga o le tele o le whala o whasaina. Ia. E lea o lungo penga ta wha I langi ia Venezuela ma Amerika. Absolutely. Mana ia lo ta muri tele o views nga we latu o le YouTube. Ia e wela latu ai se tasi o tanuanga o le transition I le va o le tamalo o Hugo Chavez. Te pia to filau ma I tamalo o Hoti. Transfers to lima le malo I le loka mai nei. Yeah. Right. Ele paru tai na po le pina tu lima I le malo. Na fa au mai le I le toinga attitude level ya. Ia. Ole le na faile election a Venezuela na malo tamatai. Ai ora le li within 48 hours wa kaunga disappear mari. Ole meta ua la. Ole o tatou loa. O atu te tele nei.
le kam faita to adopt ko inga lifestyle le le wa me motino ala vana lango I le atu Europa lata o tua fale o America le Venezuela ai apa mai ai Iran le si piko lalang apa mai China le si pito lalangi apa mai ai foi ia Rusia ile si pito lalang au tua fale o America le Venezuela so ele vale la tunu ne ele vai le la tu vai ngala tele ile me le ai fe avia fa politician me fa me o tua tam fa America control and rule le tua mana it's not about that It's about the drugs. Ele valia fofanga Donald Trump. ele tam fa foi le malo ne create ia se me se tension e po se taua se war ia tu lua ma le ai se me pena paule me le tatu motino o le afianga o atu tele ni le afia tu Pacifica drugs ai ne le malo nei mo fanua o le tele homeless te vai ni ma ta sine ia tu u mawalunga tu na homeless o homeless uma masau le ivas fruiva pasene e mental o la tu mafau e a fu mena le ta sina point al malo de tu fedini e tu tia malo te tele e sawe drugs wa afia le o citizen to le malo ne it's well and truly within le afole jurisdiction ale Palestino America ona ole a tele le tupe America e alu le tausinga o tangata mamai nei talu drugs le nei so how can they let's see next step in a prevent ai me nei ole tam failo ta ofi ia la toni fa un falina mai le tele drugs in tono America wal tu lang fa na ye sa mo yes ngau ada le tu lai mangir ka ko maro le kemingi le wa makan fa fe da wanga ia prisa sa loto le mea ia o pio nai vanga na fa umai ta po kalame ia mai ta vanga muri o le pano o alu le nei vai a so pe no fa tu le pa ia le taimi foi sa o atu ai ma fa ta o toli el fa le mai miro moa ai wale ma fa le to telo ila to wala au mai la le vai le asia o ana po le te o le tasi le ana po ai sa le tu telefonia tangata mana o mia le asia o ila to langa mai Australia le la sa fa e la to o kanel va beau ia o le tato vai le asia fa fangu e toru se lauta la limas fusene i le pusa e fa fangu mana tua e fa fangu o ye nisi o ila to o wala au mai tupai sa o kamato fangu ya pai mala fai o sa ole mea fa ea o mai ole fa fangu fa tu e fa fangu to titilo ia le pusa le tingi pusa o le ale mena tu si mai le leipolo le pusa 4 times 90 meals tu sa e fa fangu ta iwa o fa to ate e le tama fa mai o yo le fa to titilo fa tu ea fa mai o le la atoa le tausanga o oka o vai ar tangata e mai eia o vai e na le tolu fangu e mai te tono pusa fa utala o ye tu lai pa fatu na tu te vai le pusa na tu si tu ai le leipolo le pusa oile tangata lenga ke fair mem e se tasio ma fine le nei New Zealand ma se tangata o lo o la fai pa anga fa tasi e no foi o sini Australia e se pangar nei foi a nei ale ulin na mala au mai foi se tasio tama le no tango nisi akira wa sa tono le tupe la na oka se tasio tama mai Wellington ia auto fa fonga mai me tonu ale batu e lunga al mapo kalame matula e pa mea nei ina ia malama le atunu le ai se awata to te faia me vale mo tatou lava tangata o lo amai el palangi ia le kulimi nei ale asia fa pele vai ale asia mo le lei o tatou tangata ai le amai tatou te o ai to tau fa vale le wa amai lunga tula e pa le fo le redox gold o le kulimi lea mo le tino me tinga o le redox gold mo ilato e ia le ngungu so onga le tino arthritis
mole le malo le tunu. So ia le tau whaavalea ma tau whaasese o tātou tangata. You know. Ala fōringo le pusa pe fa pe tolfa. Whamai pe ia o le pusa lea watu. O au te tei. Ina wa watu le o kawala au maritama. Sis, o sa o le watu o le ale winga lau tala. E ise me o si, e whamai. O le te tala tu le pusa e whaafangu. Whatu i oi. E whaafangu le pusa. Whatu o e titilo le tino le pusa. Nai tusi e toi ale 4x, which is times 90 mil. Whamai woi. Whawhetai le. Whatu ea whamai. Le la ato tau sanga o kala o vai le tamaitai lea. E te tongi ala o tupe ana le tolu a whangu e o mai whakusole. Ia le nala ua pōkeke le nā maula ia lau whangu e tasi nai. Ana e te rora tangata, e te sila whira tangata. O te iloa i o e. Ai, sir. E sere matanga. Wa e kautangata iai. Wa sui le numero e te foni. Ia, te musu foi tiu tā whai tua lunga ilo na ingoa ia. Ia, ele o se aranga le nā ai. Na o se whamanatu. Na o se whamanatu. Ia wa le whau i nisi o Samoa. Ia foi nisi o lātou le ovala au mai tūlanga. Aina oka foi ni vai i le maula leo. O le pulo wa iku leo o pulotu a watu foi. E ese foi ia whatu. Mea le nā le mate a watu atu ai matula epa. O le tūlanga le whai e pulotu o le vai. E le whai e pulotu i nei New Zealand. E a watu na tangolo pulotu la foi Australia i lona to o i nā whai mai e. A mantua foi la wa iai nisi wa whamania. O le sa maua vai a mai le upenga ta whailangi o le Amazon ma le eBay. Lea a watu so o lava le lapata inga. O le label lea, o le label sa o lea le Asia e mai. E te lem whaina e wavaru e sea le label lea. A matu sau whangu e te ilo e te masalo salo e ese le a matu lo e whatutu i lalo whaapea i le barcode. Ma e te tango fo e mwhainaru ese na e loa la ia e leo se vaina a le Asia. O vaina a tangata i e whaiele a mio pio pio. Awane i tau se ti ai. Nanga wa iai nisi wa whaata o toli e te tono ma o tangase ngase. Ona tu langa la leo le mai. A ona tupun pefia e le mawhaina suina le Asia. Langa e maua lava i le cold. O ai lava pape o oile wa ota lau pusa i te au whai aku lau oka. E scan le Asia i o le barcode le nei la tu sa o lava i lo ingoa. A mai la le barcode nga e su e foi le se barcode le Asia. Ia na mariela ia wa ova se mea e molia tu la fono. Manai, malo, ia atarsi o le whanongo no mai tato, ne mo mai ia la vasa to filau mo loa. Tolu foi whango lana pusa na mau atu le lua tau sanga taruai. Tolu whango. No winga la o se whanongo me se me o levan whai. Io e, langa le whai mei lua tau sanga taruai, e tolu foi whango na mau atu lana pusa. Ai mo sa mo wha fonga. E taua si mele o tau ire matara noa. O le pusa contains 4 bottles. Whangu la popo a whatia. Tu sai lua pusa. A whai o le mawala o pusa na le whangu a mesela la retailers. Banga nala wa ia tātou nei e members. O lau subscription pe a whapete whaongaina le essential bundle. Le la sa wai e ono au whangu. Sau fuai ma lau jau lea. I le essential bundle le ngā. Le ono whangu ma le kulimi e tasi. More retailers, it's only 4 bottles. Na le whangu te tonu le pusa. Ia, le na Samoa. Na ua maua mai. Se so ia tatu te a miu pipi o se nei mea whapea pālangi. Tatu te whapea nei. Ioi, mai foi le me tau siet so fua maroloina. Ia, anu sa foi se fia. Anu sa foi toka fua ki peri e. Mana tu foi tu la e pale na batu. Pawa tau sanga ele por tau sanga tutua. Le na oval au inga la le ofisa au tu i Utah. Ona na avele oka ale tinale nei. Na o mai i lo fale a batu ele pusa ele tatalanga le pusa. Na ole malato
te sai o ma le pusa le so lulu. Aso tofi as falele as tona e aso nga fua le si vai aso. E fata avili mai te tupai. Na le tolu ia fangu fatu. Lea wa fia na e toa mai piki le pusa le aso lulu. La mena tau le vili mai e loa. No vili alola i o le company. Ma fai lola i ai. Sa trace la tau le barcode o pusa umai na tiliva mai lo fani. O le la sa fai ere su e nga ma fa maunia mai ai. O le maua uma mai barcode o pusa i avatu i te oi. E le ai se malfunction. Which means, no visitinha, what do you mean? Fa mai mantua o le masini. Le belt le e tusala e pe e fa ngutu pe o le susu o susu o povi. E sau la le masini. Sau lalo le afoile. Fa ngutu ngei piki fangu e fa. A fa mela le tala le ofisa autu. A piki aina le tolu le ave. E le o paleni le afoile masini. E mumu le moli. E mumu le moli. E tau mai ina. E lele o atoa. La e leanga se fa ngutu ngei. Le o mawhainga piti atoa le fa fangu. Le lan fa melo le fautuanga e te au. Ato atu tangata i lo fale ave pusa. Tatala le pusa. Fa ai loa i ai. E fa fangu i ato te oma o tau. Ia, le mena le fai nei pe amai tangata e piki pusa tu lepa. Wa tatala le pusa. Fa ai loa i ai fa fangu le tonu. Mana ia. Ia, le na sa moa se fai marepoto. Fai siaki le lei au siaki lalo le expiration date. Nei lalo le fangu. Yo e tasina me tau e te tilo ia le pito i lalo le fangu. Te tilo tu tango va ai a te le piki a te le iaruma oe i au fangu. Yo e pena ia nena no sisila e le murina le fangu le bottom the bottom ngai ia le expiration date sa mo to silfia. Ia mo oele la vasati sili mai Melbourne Australia. Ia ele yatru o katuanga i New Zealand. O rua tasi, lua i valua, toru ono o tasi. O kana i New Zealand ia mawhanua. Ile o rua tasi, lua i valua, toru ono o tasi. Mo mātou i Amerika nei, mo na territory uma. Alaska, Hawaii, marau mai le 5 ono lua, toru fitu o ono lua. Toru 5 ono lua, toru fitu o ono lua. Ia, pei o se vanga na o le ta se vanga isi si vanga. Ia, ua paule natu la epa mole. Ua look forward mole as to na i le asos fufitu, i le afa le iwa i le tae au. June mai le tātou pokalame whapitoa, malana fionga le li pāle mia. Ia, malo, whaptai. Aile umata pokalame mo i tātou umai en so tai mai a tia uri me mawar tusi lea. Le ngor tusi loi mata i le fangu. Tusia i le li i fo mai, dokta fatilua o le whaia onga i tutono o korisi e malua. Anaia i or tusi, le matitara noa tu tai au. Yo e marisunga le whaia onga. E nati wha mala maina, le mafuanga ma le wha ingoai. O le alo le atu nuu, fo i mawhanua tai i lunga sa whinga lunga i tutono o le whalpai i Amerika. Io e mauranga PhD ya i alu i malua. So e alu i malua, le fula ola ki malua sa skorsipi mai la fula u whaia onga. Ma fula langa PhD fo i le New Testament. Oh, mado. O ia lana ana tusi lea. Le lama te tala noa tu tai au. E na te whaamanino ina whaamara maina aili mai arita por kalame. Ia, manatu watuiare nei awanoa. Ia inia lo whaanga e tue whaamanuiare tau sanga fo inisio wompa anga ia manisio ainga. Ia, na e malangare ia o whaamata por kalame, mar whaaloan. Ia, whaftaitula epa. Ia, lau whafonga anga sa mua o le nā. Ia, o le amatanga le nei fui fo laungo nei tau sanga. Ngalie. Pau lava le tau sanga ia lo fangia le tua tau tai. Ia tātou la sanga o le nei tau sanga. Ia maua se file mu. Ia i tātou, ia mai se fo i le tātou whainga malo. Ia o la fo i se ngangana o sala ia tātou titatono.
ua fou le tausaga faafouina o tatou loto mo tatou agaga ia tonu o le vai aso toʻanaʻi ia maua se toe faapoopoga ae tulimataʻi mai le vai aso fou le aso toʻanaʻi le aso 15 o Ianuari le afa le iva le taeao o le mālō faaloalogia ua maua le tatou avanoa o le tausaga fou ia afio mai le afioga le alii palemia fofola atu ni mea e faafaigaofie na malamalama o tatou tagata ae maise o le tatou share o le tatou vaalele o loo loma nei ia sa moa tatou toe feiloaʻi le vai aso le aso toʻanaʻi o agafua nei ia manatua foʻi le barbecue a le tamaulupoo asiata i le aso toʻanaʻi nei inisi o outou ua valaau mai ia tatou feiloaʻi ai le aso toʻanaʻi ia soifua alofa atu ia olua ma so 5 le fanau tai whakatele ma whanua whaia asiata fax mai sa papakiu. Mole. Ia, ma whanua la whanteime tapu kalmet vesfo. Afa iva le tae au. Au, ma le fionga le di parmi. Ia, o le whana o le skulua ia i mātou. Pei o le taimi fulena whai le tatou pokalame i nei New Zealand. Le taimi au i nei le singa mai o le fionga le li pandemia. Ia, okay. Ia, le tasa moa tusia ni rau kalena telefoni mata upu o le amatu tanoina. Ia, fio ia lau fionga ta toe whailoa ia tidi soifua. Alu fatu ia tawhea. Ia, sa moa le na tua si ua lapa fu i malea ni waru lo taso i mea. Io e te tonunga sa moa ia na fu i ua o ana eisi por kalamena o e fata no mai le fionga di pale mia i le totaia e te mili nei. Ia o ava no nei. Tatu te pasoai ma ia au alava nei to ia se ava no o le fili. Io e manatu i la tu te toe atu e toe langa ia le te ia o le tatu whainga malo. O matu tiu te mau matu whaiva e lango i le whainga malo. Ia mausali patino fe au mga duenga le malo o le fatau nuu ana fatau nuu folfolanga a o le matou fe au ma le matou ngalu fa lau i loa ia le mea le vaenga o le atina e o le anga ia i tat ia ma se tau fai se tau tata i lalo ia fainga le au tau fa le anga ia o lo mai nei o le ngala na o matou tau tua sa moa alo fatele tatu to e filo i le aso tai pe afina ngalo le tua ta ia lu sulfua ola manuia fenga malo manuia ta i o le atunu ta i o ekalesia ta i o nuu mafioanga o ta i o tatu ainga oe le na te whanongo mai oe marutu o rua ta i o ainga ni tele ia le asoro na ono tatu feiloa i tai au ia i le finangalo lo for tatu tua mortemine o tu ono masani tu la epa fa tai li o sua soifua